Salud, Pili. Salud, Fanau. Titi Alsi, Fatale Fati, Paratua yang Tani Neta. Saya kemulia, ya, beli ada tele, terbaca, Fatale Fati, Tala Lelei, Tala Lei, Lei dia Fatale Fati. Apa, saya kemulia, aku nak samai. Lei Jay, saya kemulia Iba, Fatale Fati yang berpercaya. Alsi, ya po Eli Siva Wati Malo, nakatali Utibeli Malo Rini Kaanatawa Washington. Wow. Solo talo malo o tilala wana lei avito. Talo fati. Desi mahala. Desi maria. Helona. Masih. Desi maria. Masih moa ya kalau yang asal dia moa balok malo. Melissa Sun pak talo fati. Ya, leukena unasa sosialia kwenye sababu leo. Saya masih sampai di kira mengalami melanite. Macam sosialia. Here, Pak Wilson. Sosialia here Pak. Kalian Lili, my Iona, also from Maria, Thompson, so power but Talafati, Lesina, so from Maria, yeah, once again, Nakatali, Uchibeli, Malo, Kuleva, by time, also from Maria. We are Amatang o Matua Kala Kaina Malo sa Maria Kule by time Malo once again dia Pak Wilson sa Maria Palinka Ula Malo Kalau sat Alatini Almua sa Maria Ita iemaka Oma o Yesu Olumana 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 Malo ima Itu mana sa Maria Amelia Fabuana Pasalafati Viola Sister Felina Eliamina
sia se finuia. Pira le sen fatale fatu malo lava. E mauai le mana malo umai. Ia, le e kale o le pese le nei usuina e le tātou a onga no fotu maua le kolisio Samoa i le tausanga e tasi iwa o le maua le tausanga. Ia o le no fotu maua le kolisio Samoa. Ia o la tau lea leo sua le pese lea. Mo le fut whaftai. Ia pia whapeo i niso o tau mai mua mai sa o tau suina le nei pese. Ia vi inga o le atua ese le matango fie. Ia e alua vi inga o le ralolangi. Ia ai o loi vi inga o le atua. Ia e kauanga avi e kako wha mua mua. Hatalo whatu leo so ia pevelise. Matolino lewa mafuta mai pule vai tai whatalo whatu. Ia ne te waru misi se suafa. Approach so i fu manuia me dia wha moana. Pule vai tai ia o sawa pe se tama lo so i fu manuia. Ia ma o tau uma lava. Hana moa e sikia ma lo hana. Ia lo whaku siro makua mai kou whare. Tai de mafuta mai. Ia. O isi leo mai mua mai. Ia leo so ia peni a mina Alfosio, Sofia Daily. Ia malo le onsa i malo le. Okay. Ia kuroa. Ia. Le o sekti uma me uma. So, Kiwi Host Family, Louis, Whaftai Pira Lam Sam, Sophia Daily, ia langa mua me ala fionga ia whale lo tam, le tau sala fo, potina whale lo tam, ia umuri angateli. It's a what is it, Winnie from the big island of Savai. So thank you so much to everybody, tuala, Reti Manu, o tuala, Whaapusa Reti Manu, malo so i fo manuia. Aleki tamari so i fo manuia i lau fionga. Ngalo ya so fa makai o se uso ya adiki me ya tātou la inga le tai ia po le sunga fo ele li al pasi o au apa au le ai o le mulpola sa lo fa mulpola ia ma le fatu ma la inga li ia o fa anunu yoane so i fo manuia fa tai ba futa mai ia and everybody ia le tina matua ia po tau sala fo ia Erolini Josefa ia wa le mea le manga o ke vai aku ia pila le msema Erolini ma uproots ma fangu mangongi e manga o ka ke fa ku ia le tau sala e fia la iki e aka fa ia ko na tina matu tu pi ne fia ia fia mai le tau sala ia Erolini Josefa le au ngoa ngai ko fa finge ngai manga i uso e fai ka ko kala ia me fu e se ro lo fa ia o ko me nga ringa ka u fai ko kala fale ni koro malo le lady sampula vinaka namaste kiorana. Yeah, to all our Pacific region and to all our brothers and sisters in the Pacific. Malo le lei, kia orana Rarotonga. Yeah, and kia ora from Auckland, New Zealand. Yeah, also Pula Vinaka, Fiji. Yeah, and some Tuvalu, malo, talofa Tuvalu. Yeah, Saili, Leamiotonu, and everybody. And also kia ora and talofa, good evening to all our viewers from all over the world. As we all know the channel, we have a lot of non-speaking Samoan or so everybody, wherever you're watching from, wherever part of the world you're watching or you're joining, maybe later on, kia ora and talofa, yeah, from Manatulele, right here on the table. Yeah, masoe te tia whatalofa atu pai sep malo, Winnie, whanga au tau malo, ia o malo, and maisi te o misi atu Sala, Joseph, Josephina, ia whatalofo ma whawhelo i atu renei a whiawhi mātango fio le asolulu. God is good. E le lei le atua. God is good. All the time, God is good. E whei o a le alofo lista ngata i ati oi. Wei o ka ko le tau te toifuanga. E le keimi fo le alofo le atua. God loves never fail you. Po ia. Mea ngā ringo ko fia mo ta whawhatai le alofo le atua. Ke lo kaimi. Ia. E alua when it comes to relationship, e alua yo isi mafutanga ia o toe vala. Sa le leila makango koe vala. Ia o isi tulanga fo i matua yo matutua Fanau yo bofo isa ili manuia. O isi ungari ia wale koe whaasanga lesi. E moe mea lesi poku tu lo wala fiafi. Ia e moe mai lesi wa, the connection is not there anymore.
A o le alofa o le atua, even yo fai fe au, no kuro a sunga i whawhia ngainga. Even for i sunga i whawhia ngainga, ia e lo fai tono whare sa, i same le lotu. But when you go to your place, you go to your house, ia e mo i le alofa mai, ai ai le cap. A o le alofa le o le atua. E le mawhai o na wheo oi, e ke maa ngawa i forka kae au ke kura i fonga, wow. E te soi fua mai ke maa ngawa kule e a fou, o le alofa na o le atua. So, whaafetai le atua, i lona alofa i a atua fionga, ia polpa ia maa walunga fo i se tātou tiru, ia malo unei whaatau wa. Ia o le tūlanga nā tātou si, ave ani whaambua ma le whaafetai li nei a fiafi, i le alofa silsidi ese o le atua. Pōpōro whakawhaka, a warole ma warolo pei, a wale, ke le rofo i mea ai rungo lau, ke a wale whaise loku ai. Te lole me leo te fie ngai kako ka mama ki ngā mako, ma to tēnā tu pulanga. Te rofo i whapese o sa ia pita lem sen. E mua ai e whama kumun muri le loko, le wingola utala. E se le mana i o le meo le, ke vai a whaile roku ai, e mua pe whaila u lunch, o isi tangata e whailunga koruse. E kau kere kuskusia fuka korima. O le sa kanga kakala le lunch, por sa ngisi ngal whailunga koruse, o le singa whapea, ia pe pupula whaitai Yesu. O ka se maa ia ngā mea. Ia, o a prutia kasi lea, o ke ilo a prutia e whaile loku. Ko a karila nga sua. O ke lo fia nga kuarka nga kai saurunga suafa mo roinga mo mua aya mo whaile loku. Ia o le alofa le atua so whaafitai le ali, i lona alofa ma lona anga le ia malo e amani yaso. E a mai ia maruru ama to i nei New Zealand. Whaisi maruru. Ia o le tūlanga, pule ava po male, ia, this brother here and the family, they watching from Alaska, the coldest part of the state, ia po America fo, maruru e to aile aisa, ia i le tele o taimi, ia le mai mua mai, ia o nisi le mai mua mai, fo mai Washington, ia walaka i le pape hao, so, e se fo ia tūlanga. Ia, lui whaafetai, ia e tuale, vai ula, whaatalo whaatu, ia, a fio mai a matala mai, au ni a fiafio la tatou whaasolo solo, pa ia mawarunga o Samoa, whaatalo whaatu mai o maunga te tele se ia pa ia o maunga iti. Pa ia whaale malo, pa ia whaale atunu, ia a ole tu ufo ia matua wad, pa ia whaale tala lelei, malo so i fua manuia. Po sai mo whaatalo whaatu, Flipa i Wilson, o si au si lunga se uso ia, ta te oi loa, he's watching from American Samoa, ia whaafitai lava, ia lo whaatu fo i se tātou a inga mana i tātou, si o tātou atunu, Amerika Samoa, tutuila ma manua, ia matu mua fo i mo kele salafai, ia o manono tai, manono uta, ia o apolima, ia mga inu umalava o si o tātou motu o toke lau, ia ma lalokonga, a walanga kele Samoa i lalokonga, kele Samoa i New Way, kele fo i Samoa isi motu o Pasifika, even Fiji, there is a Samoan community in Fiji, and also if you go to Rotuma, Orotuma, a community of Samoa, they speak the same language and they do things the same. E kusa lea ma mele fai Samoa. O le whainga o le ava, o le whainga o i ngai Rotuma, a community, mko ia le community of Samoa. Tai Walton, so fu Maria Hampo Sodia, so fu Maria Fatai. Yaka sa wanga ma lo Fatai ma futa mai. Mana ia suafa sta Maria pise suafa, la fot, Japan. Ia wa suafa Japan o Sayako, o Misako, mo ia, o ke lo students e masenga, ia o Kotomi, mo Kotomi, o Fuji, o Fujicho, mo o ingo ia panginga, o le kele o le ungi ia pangi e mai i o Sayako, o Miu, o Mayu, mo ia o, ko e rei o sapakuka e le o se ingoa a whakon maanga ia le fueli suafa le pe o Toyota, ia whatalo whatu, ia konnichiwa to all our Japanese families and friends. I know we have a Samoan community and also our Pacific brothers and sisters. Yeah, la we reside and based in Japan. Konnichiwa. Yeah, from Auckland, New Zealand. Vai whapea a peteniko. Whapea o kokere ilo ali moi. Langa e le fingele a maya le tio students. O longa ingoengo ya Sayako. O Sayako la e kenki ke ngoia tokomi o miu o mayu ia o soko kako se sakalaka
Kako se. La ese fo ya ki ranga le ni ngua ya pangi nga. Ya kako se. La kako ori. Ale pena na sa fa. Kako ro wa ingu ko fere ko inguangi ni wa ngara ngai le matou silsila. So le nei aso. Ya tatou te se fo isi tatou o wingi ya. Mu le o ko. O pua masania, fatalo fatu pua masania malo lava. Ya o sia mani to filau malo brother sia mani to filau fatalo le uso mala ngari. Yo simiti mai. Akale sia mani ko filau. Kasi dia kanga le ngari. Awange ko se ekia a ko fe kau ya sia mani to filau se tasi o musician in New Zealand. It's one of o se tangata fu wala lo ta lindo musika ni sila so se me fa idia me fa idi o ka kala lo fe kawi e fa le tau tala e fide mu e kwai le tamari i o ka a wangi ko se ki ai o ke ko fi so o ka fo le ka si le ka nga ko ke makwai o fe ko so e va ve e lo ka u de ida ya la ta se ba lo sa va dia lo fa ta lo so so le anga lo inga ngoso se me yo la skonga ya ke kiki aku ya la nga wo fai si pisi nei vai tau a ko ngai si kai mi ka fe do ai o lo ke ma fo fa singa ka mai siva o le na fa mo se uso ya ma la nga o le ka pinga la mo ai ka kire yo si lia va asuki kau ma lo se fu mania o le tau ta pena la wa lui Singa, Japan, Korea, Taiwan, yang fasasasay foi le si pico. Virginia, atanao sa fumulia. So alam ke mafau. Bela fa singa o siva foi le so pasisi. E balo ke lo me fa kasi ya bo kere foi siva ka fa sala. E bela fa so siva. Ma wa so pasisi o walu lo. So I'm going to travel more maybe sometime this year. I plan le ya. Ya ona fa solo ai lo le. Ai o le ke mafau ye. Kosinga ye ia na yuso mai Australia ya kere ka wa ko swafa. Well, evanga meri me ke la ko se weekend nga sing. It's one of the legend of musika well known. Me se sau fa sau ka mai fa fianga i. Awa ula. O ke manga ai avis kanga ka pesi. O ke manga ai is kanga ka foi le pesi. E mate to orua. Or otherwise I can go by myself. Le o le mana ya ngo ma fa wala ya su misi ki su. Awa su o tangata musika. You know, su wa pasi ma de o langa le o su o loku. Ka o me lin ma ke o. Ele ma fai langa ave a fa pe a bangoa nga ya wa pila lem sem ma vai nga ya. A ko fio o le uma su e ni se wa ako. Wa o kere an ma se ako. A fa pe la ni se o to fio ako. Yo mai kadia e apalai uma me se su mo so pa se. Mo ya. But anyway, so okay, mga fuwa if I local one thing happen because I have a lot of friends from all over the world. Ya whatever so se fina talo fa ya to fire so se fina Nicolau mala ai ngari fa tai ma futa mai. From last year. Left of America just one night here in Auckland sing and then we fly to Ilalo Miripongi. Ya ba foi la sa Miripongi. I know I have a lot of families there and also we have a lot of yeah, and then whangalo o Japangi, Japan, Sainga, Korea, South Korea, ia whaso solo mai le Taiwan, ia whaso whapea, it happened. Whapea o koe re, ko pua wala ko ke kongi, ai amaka ngai New Zealand, a whaila lau siwa, a wangi re, sau se sika ko siwa, e re whakangka, ngare lusfu ka la fo ia la ko ke, yeah, I will plan and will let you know. I will let you know the plan up. So anyway, sa kako kere se e mua na mo mori atu ia whamanianga o le aso soifua. Tasi le aso soifua lea. Ia mori atu whamanianga ia o le aso soifua o le fionga ia pesita ia feta matalasi. Ia o le aso ia le wa atu ai le fitus futasi tau sanga foi ia o le fionga ia pesita ia feta matalasi. Tatalo fatu lo so ia mus. Ako sila yan Matua soifua ya feta le po na fiong pesta. Ya, ia le li ya feta ya po la fiong pesta.
ia ele se mako me alofa mo oe te masalo ye ta ma foi matina e fia mutmuta ila pokalame ia nga momoli ya kuloa le o lau e moli foi tau sanga e tu ile tua ia fo ini si tau sanga stele mo lo so fua ia lau fionga o le tai fono le tatu ainga o le fasti Wellington ia o se tamali i matai sa mo foi ia o ia foi o se fai Aoga i se kolisi i Wellington ia o ia foi la o se fai Aoga foi also as well me ka kalonga la kapi. He's a professional trainer o pestaya feta ia o ia se professional trainer o kedo fa ko professional a first paper. And he also a Bible scholar o pestaya feta. He was graduated i langa bachelor le mea kaukus pa ia. And he also a professional journalist o peskaya fika. Tuloa, wa yaila na tusi pasi mea kau fasalap. He's a qualified kusa pasi. Ese mai ma kusa wa. I'm not a I'm a Ori person. So ma o tau malawa lo fio pesta ya mo lia tu fa mo lia ngalo waso fu alo fangia le tua ya tu fu ini si tau sanga stele ya lo so fu wa fu ile so fu tau tu ile ngata i so se vaenga ya o lau tau tu fu i tonu ole tau maftanga ai ngol fast building tone ya o kau ku fu nga luenga le tua ya ma sha lava u fai wa fu ile community ya fu ile tua ya tu lui ni si tau sanga stele mo lo so fu ma wa lo malo si ile ngata tino ya fa sili le nganga ya wa fo yo faiva ya malvala awina ta so ya ile nei so fuanga le tu mau ya alo faanga fo ya momoli atu ya ila to malava ya sa fa ilungo to was Fanau ana nafi male so fa manuia le atu yo to was so ifua ya mawani si tau sanga stele ya tupu maola o to so ifua fa nga mo le atu malana nga wenga atalo fa tu suni so poanga ya kopo ala ese malo fa tai mafuta mai ya and that's makafi so ifua manuia Andrew Andrew Sen malo tai Loretta telefo fa talo fo fa TikTok mi kasiara le or sistale o le mena we ia e kaude sauia ia Loretta wai pi vai mo wala fo me ka ko ma ku so kenge dia e si vai lungo TikTok fo le ba fo e kele nga fans e pi ka fa le ango me ya ka ko ia ai fa tai ma futa me to fine kasi fo le ka nga e fia ki bo lo ma ku ai fia o ka ko fa nga ponga o tine di polonga fa talo fatu tuala fa pusa ri manu malo o ri vasenga umale ai foi le si foi Loretta Loretta ale porque ngosina ia mala vaenga le vaenga ia ki nganga o ka ivar se fu ka usanga ya ke uma ngi pe yo bicep so fu ya fa talo fatu ka ko se. Yeah, once again, all mata upule le petition le sangingi. Sika, fatalo fatu, atai mafuta mai. Tea, fatunga malo. Ole, valeria mulpola fatalo fatu. Ole sa fea saunoanga le fionga le li palemia, por fata saunoanga fo imale. Palemia ol malo Samoa, male palemia ol malo New Zealand. Sa fea le mata upule ile se. Sa wale ilunga la wale tu la wale malo o le fa manino mai vai nga sa o yele fa tata no nga wala ngo fa ku petition there o nga this petition has to pass from the Parliament of New Zealand e mo yo le fa tata no ina pa a o le fa tu la fo no ina e ka nga pasi mai ko nga na thank God le fionga le pa mia o mea ia na malanga mai le fionga le pa mia pe na malanga fo le pa mia o New Zealand sa ka ko fa longa ia tala fo ia fo mai yo le ele o nga la for the treaty of friendship ngai ko lokea visa me fa pe now lu ka ngo ala pai e sera fa talo fatu so o yai pel petition nei lungo la page ya te tar sanga tu malanga fa alo fo itupu mata mari o si tato tunu ya pe finga ya kusa pe ke la America po Australia po Samoa ngalo wari lunga e renga kasi va ngol petition it's not about just the quota itself o le melia o le fo e male visa o le fo e le tano sanga mo le visa fo inge o le free entry e le o le free visa but a free entry you don't have to apply for a visa ai fa kwa sau stamp lo wa passport le malai va leli e ka ula free entry le visa le so va nga umai le ngol petition le ngatala mo me o pepo fa nga wenga o le quota la wo fa nga wenga fa va le malo and I thank God le ka ko fiunga le li pa mia
o mata upu nei, e le ku marosi mai foi la fionga sa fa pizza una ulo inga le leile kai nga fai mako ava filo inga ka. Na tua tua foi le ya le alori foi por sunga pula ile a matou sta mari foi pula. E fai mako ava filo inga kula i mai leo o su a misiru ki su a tele ai so fa foi ya le moenga mana ta mari ia masunga foi fa fenga inga. Inga o pasia sik. So nga karusanga mai la fionga ta tai par mia pen fai nga fio ku se fai nga lotu langa officially invites her. Ia ku fo ngolo makua oke. Mai o meanga o mea fa ava ma lo e kusa in other words. Ele a fio akula wa fio ngai fai meanga. I sesi ele ia. Na fa no ele so anga pu live vai. Fo lele le tauti nga o fo tai matula epa. He was never there. He was never help. Nga waku fo ile mau si se ni lua fe lua tasi. Ele help fo tula epa. O ngā kongo ale nga whaire upule whamai ale i atau savia. Because li atau savia was there from the beginning. Kai mia ngā marito o tele o mamalu le tunu, marifon fau tua, masunga i whawhia ngai ngā matele ai. Ngā ore sa mo maanai, ai aku sa mo, ai whamai kura epa. E sasa kwale mangu mo make ai sasa. Le uputonu a ngā whaire sikseng. Le alo langa o mai fo inai ta maari o koe whai le ala o maua. Ai wha angoi ka maru sa mo e sau mai. Ai sau le alu whai mai. I saw alu fai langa submission ka, so we know the story. I make it short. So o te whawhetai le fionga le palembia. Nga mention le fionga le palembia me lea. La wa fionga anai matupu matamari o sa moringi usila. So se mea ko ke whaia. You have the full support of the government of Samoa. E lango. Peila o sikisengi. E pei o le visa. Now, e le ngaka ua vao malo. A le fo i o le sainga ka ngaka lau kele because o le bill has to pass from the parliament. So ele mfainga fa pe ongi me foi e ku huku. E kaunga loke mfa tu la forina so fa kai ele fiong di parliament. A tato don't forget e sign the competition le because e longa nga morse. Lo no winga e ke laki ro ai pasia. Laki ro ka ko se. Ba sa o ni sila ongo ma singa foi nga luenga nga fai de. Le fam tala so ke ro ko sila fia. Ia male ko tala. Ia whawhai ngofie. And also, e kele mea na tala noi, a vaenga ngā lewa amaka koi e whamanatu atuai. Ia ka kou le, ke o se e kakangoanga. A le telo vaenga, ia, nganga koe me ikasi al kako kalango le malanga lava lea ili o sa mo manu le tau te iai. E langona ar whaanga e tio le roto male nganga e kumu e maua laro e fo ilo karoko. Tātou te leo e whaingi vi inga pe ka kou ke si iai mai. O le upu leo se fulu, se lau pusa moa, se lau pusa apatuna. Nga mako ngo mankuanga nga fiu kele mentioninga. Nga ngalo. Lea mo ko ke loa o tau sa moa le mai moanga fo ele tunu. Augustino, Lilo Mayava, and everybody leo mativa fata alo fatu. Ia o ai le sile wa kau mai. I poni so fo manuia fata alo fatu e ke wa misi akse sua fa ia fa ia mala wa to sua fa fa ia ma futa mai. A fiu mai ama tala mai au langa lua. Wa se e kako kakanwanga. Se lau pusa apa, pusa tuna ia, e lei whakawangi usila. O pusa tuna ia, ngā mai Samoa. I ke i fo i waru sisi, whapea mai, ongi pusa tuna, wa ole mea rewa e kangaka. E se ale ka aki ole mea e mana ia. Ai o kilo i mea e le manguia i lea kungu. O pusa tuna ia, ole mea lofa lava, ole se lengi lava, ale fionga le li palmia. So se kangaka ki o se osi ainga. E ke vai oi e alu oklo ku peris fa lave e koe mo me ke koe ave langa fa apea so fuanga sa mo pe fa apea te masani. I le so fuanga fa lave. So linga so fu manuia. Edward Junior lo minga maro so fu manuia lo so. Yanga. Ia renta to lo nga fio mele fio ngali palmia o le mariu. A ko vai ngai upu e fa mai le upu le o te fa alongo so e fa mai su e mea tu lo wa ko wai upsa sa. Le fasa mai ele vaenga le wa sui le ngoa ngoko vai sui le ngoa tutu noa po tori fa talo fat fai le fa alata ku kensa our sister here and her family, she's watching from Germany, so ku kensa to you sister and the family, thank you for joining our live tonight. Ole o upu for mai mako fo nga amaka mai mea yo le fai o e fai aku ya me fo io le ren fa pa ile fale tato le fale o pare me ia fa mo wakele kupe no ako vai
Wa masangi ale ku malo le pale mia. E a mai a waku. Lea la tato toi fo i mai i. Se lau pusa moa. A se lau pusa moa. E leo se tupela i titi. Wa ke loa le mela wa ye. Wo fo fa lau fo mai o ku pele malo. Hell no. Fa fe fe anko mai fa ngai kara le fa mau mau. Mela fa koi. O te leo fa ako ke le fa ku sa le pale mia ya tu la e pa manisi pale mia tu. No, I'm not gonna talk about if I say comparison. O lo ke fa yaku. O le tai ua ia ile mele. Ko ke loa. O le fei vai o le fei vai el malo ngi usila. Ika el malo ngi usila. O le pale mia. Mo ia. Langa e o ia Winston. Ia va vasa mana ia. O va vasa mana ia o le singia ngai ko ngi usila. E kukusa le leia makuila epa. He's one of the senior member of the Parliament of New Zealand. Because of the ina de whatever. E so e polo kiki la ia Winston. O la so i fua mai plata I vau le tua a le pale mia. So o le relationship between Samoa and New Zealand, it's been there for many years. E malama le ia va vasa mana ia. I le la auri le mari e toa. E malama I longa kua a. O le kele o ka ngaka I kongo New Zealand palemene New Zealand. They know Samoa in and out. E pei o le backyard po le langa e watele alo matama Fanau le tunu le sai kongo palemene New Zealand even now. O le kala anga, e whawhiringa me whei wai, po le alma langa me pare mia. O, ia ira vahenga ia. Ia e kau kei loa o le masani o le siku, because o le ia le connection lava le ata tau te tonu nei. So anyways, ia o le mea le o mimika ia. Au ke le manga e whao e sevi inga o le atunga paude mea. A wha peu wha atino o le fionga le li pare mia. O le aidea mo Samoa. O le aidea mo tātou. Ka kou le kau ke lango lango. I le whainga maro. O le kako ai umalea. Ia mau ai se vi inga o le atua. Meritan wasa whatalo whatu. Tuala sea Alexander malo. Whaatoe ngai whai matisa pia. Whaatoe whaalava malo. Whaftai lava. Amelia whamoana whatalo whatu se pulona ta avao malo. Pidikaki isi so I fuamanuia. Ia leo mai mo fota mari apikaki langa pito vao peti. Ia langa fai mo langa runga ia fai matisa piengo a kauli lo le ko fa nga ke fongi la kala ka mai umaka. Kuso ke fa la kala ka mai ingo ia ua. Ia fa pese se na fa le tu lo so fa ia fa maru rua tu lava. Langa go ko si sala fai band so fu manuia. Mo ko vai su fa pipi I mai le se va fo le ke le roi po ai le ngosa. Yeah, okay, let's go back to our story. O ka se me nga. O ani la ngona maua. Ko ke lo ole nga meri mai au niso ta yo au malanga I lo. Mo ia, mo ke ne pepelo. Meri mai ka sen mai aka fa mai wo malanga le angafi. Fo mai wo malanga se nei la fionga le pal mia ma. Ana nafi mala sunga fu ku sala ko umbudi. Ai wo la ko fa mai a fa ila ko lo. Wo pe wo ko e se pa. Pe wa koe empower la ko ila ko fa ngalo ku ya fiafi. Ia matalata no le melea. E pe ia langa malanga. Kuso le tamao le atunu. E pe ia langa malanga mai lo ka masa mo tu lo lava. Amy Smith so for manuia. Watching from bed. Ia. O le mai mo mai ia. Ia Amy Smith mai bed sa le maka mai mari mo. Ke wa ko baka o ki o ka ko au e vari ia malo ia lo fa ku ya ri mogi tamai tai tamai tia ve pula I fatalo fatu Marie o Marietta e mile so I fu manuia ma o mere ile YouTube pakako o le mere wa ko e anu ro fa ro ko fa ka fa mai anu fa ka fa mai anu ma a pineri mia fa talo fa ya le foi la mai bo mai so ya poto fin fa ya e mi o pekisa ma lo fa fi kai de ma fu ka mai fa tonu so ko anga fa talo fa a setu fa le ma lo fa tai ma fu mai ia e fa muta ile atala a le kala le anga I uso ye ka I malanga I lo fa mai te roinga natu talo vatu fonti a tu pa I malo tu noa fa tai
pene amina, fatalo fatalo so fosio. Fa mai si so le nga ku le po. Wa pise me fo le wo. A o e fa nga wenga. Pise longo e kangi fo le ya la to. Le se malanga fa pe e fio mo le pale mia. Ai a fio mai ma pusa tuna. Wa pe ya se malanga fo le langa sa o manga kua. E tau tala nga wenga. Word kusa me fo le. E speak louder. Kusa nga wenga words speak louder than words. Kusa sili aku nga kala nga wenga. Ia te piano fo ya tu. Ka ko le o kua. Ai ka ko kilo. Ise pare mia alofa. Mo ya kwa. Telo tangata na meri mai a ude vai aso len tiangi fo mai fio yasi. Nga re fia mai mareska ka ya. Fo mai fai so ako me mo ya. Nga meri baka ka mai natu. Se le mo ke fio yasi pare mia. Langa singa se 2 weeks ago. O fa ko with Carlo fai. Mari. Ele a Claire Tunela malo fa tsai mafuta mai. E o fo ya o kere o hard white. Langa pisi se fio ngal pare mia loto mua malo lava. Is that right? Loto mua, yes, TL. Ia ono foa tolu, fatalo fatu, ti mel, ma lo so fu maria, chim, and mel, so fu maria. O fa kwa la kakari, fa mai, fai so ako me nga fio met pal, nga o ko ke o ai de mo se makwa pango, and I feel sorry for them. Le mamalu le tunu, o la fio. Mga kuala, e le fia savari vari, e fio e fusi, e po se aka, po se kau mafukanga. E pe o foi ave se fu alo sa vai, leo ke fa koi, o se taimi mua rea, waka ko va ayer mele, waku puso. Potifara fatalo fatu. Nga malanga mo mumbai foi, nga makwa I hema ka ngakala ua, la messenger. Fa mai, ese le fe kau yo nga mea ko fa mai nga mako. Ai mga kua, ola fun kau so wa vango ke alu ona o te iloa pisi. Mana tua, e leo se pare mia, ale tu malo, tu ro ale tu malo. E leo se pare mia se ainga, e leo se pare mia le fast. O le pare mia Samoa. So all the whaife au in New Zealand. Everybody wants to go and visit. E whaise tatalo masi. And even all the Samoan member of the fast in Auckland. Ko ke ronga malanga mai Wellingkongi. Nga malanga mai a Brisbane. Nga malanga mai si suyo fast mai si nga malanga mai nge mai asi nga sila sol pare mia. O le ala ke fa ya ko si fa fineria. E fa mai e le fe kau yo nga mea ko nga o ko pero wai ka mai o fa ina ku sel pare mia. Ai o te alo fa ina tangata. Ya ka kere ba ai mo mo le mea. We have never witnessed this kind of the attitude towards the leader of our country. I say, if you're comfortable kangaka, yeah, o se si if you are si pe fa pe lang mai kika. That's makafi. Fangu manongi welcome, if you may am tal mai o ya if you are si pe fa pe ngala lang maka ko kaka. O sol fangu re pedia tu lo ngana mal fa fonga le tu. Meritan wasa, see? Out kai mingi. Boy lo now everybody and most of the people o le story ngala fa longo fo mo la wa la au ya so la sa vari pi fi kangaka. Mo ya a le fa ko ai kangaka. No. Even the kusikala sa mo fai lafu. Le bo o le mamalu fo yo nai na yalo fo mta Fanau tupu mata mari ile. Le nga sa wole news le. Yo fa ka ko ka ke fia bo fia bo so se mea po le pa wa le meta ngata I pu ese aka fia fa ka fo e fo le mea. E fo o asola akala ko malava le le itu la e paisa mo ilanga a few times ko fo malava le sa mo ke malama ke ri fo la sa fa itu la e po e le ai maso kala ngonga fo le fa pe ka ke manga o ka ke le puse aka because e pe yo ka iko e pe ka iko ka kala ke le la ku pi mama o e sango kala ka i ora kai mingi you know the story de benga angalera e fo I mai le fa nga malanga mai I what le la Lord South Island o le la ko fe le mai lunga angalera ko ke lumenga kupu o la sa fa ila fionga le pan be mal fainga malanga fa tali la tova ai o mai le kurupu o alo matama Fanau Samoa o ifo uma fainga wenga e New Zealand fainga wenga uma kongo malai va le o even the security o ifo uma kar sanga pan be pen fainga pu sela ko aka ngam ko vai le video angare la so o ai si nga kupu mo le meo ele kupu mo ako vai malai va le ngi ma ko si o kanga ka sia o le tangata I longa people skills. E talia so tangata. Ia o kala pupunga, o fia wa kunga. So le,
O le sau fa ispale mia malanga o malanga le fa ka leva. Ai sau kurupu ai wa. Leva nga moni toa fa ka nga yalo kam fa nga foi. Ale tunu po o tama fa na sa mo foi. Le ko ke ala la lo o ke le po fior sa ai le lenga ye. Lenga ko wo fu ar ko akele. Tum. Ko mai sa nga pal mia fa fe kai manguia ko nga wenga ya lo fa tu to ai nga sa mo. That's very nice. Ah. For a prime minister, ako sila isi par mio sia kung. Elengi me fa penga. So we have ia kako kalo pau de mea vi ia le atua a kako kalo pea le ngaka ngi pe pusa mo kalo fai a ko fo i kala ai ka kire si ina tama inga meri mai ala ko fo mo ese ya la tu nguna pe wo ese lu i kau o se me fo le fai fai ngata a vea le nei ava no e mo moli atua ia lo faanga mo alo matama Fanau o tupu matamari o se o tatu atunu le malanga mai ngal wenga fa vai tai o te ko akili ngabuko mo sile sile ya ko akili e mo alo no ko va ya lo fa ku ya ko le wingo la tala e se lo wa lo fa ila fa fika ya va tai to tu ma lo le sa i lunga la vole banatu le lei la tala no ma ma lo le tunu ule mai mo mai ya ve fo ni ya va no mo mo le ko yo ma ko lo fa anga mo o ko fa fika fo ile to ona sa ya wa tu ua la na yo to ainga ya nai Matua mai se fo nai tai to rua mai Fanau ya ele fa ngo fie le sa ili ga manguia ia e o telo kaimi ia ka ke whaalongo lava e lafo upu matala a o lau mai tawa ia le o ko uso ko whafingi ka mai kawa ku le maruru fo yo ngā ruenga ngai ko ke whia ngai moko e le whai ngofi ia o lau tatalo ia ave ia le malanga mai al tai o le malo ia mase mako fo i wha malo ia mani o mato o lo whaanga e mori po ia wafo ile tau whia ngai i mga ruenga i le nei vai tau pe ono masina pe tau tau sanga New Zealand ma Australia malor nga rue malor sa idi malo ia nga ngai lava ya auto ke loa ile fai ngo fielo ki asu ia profionga au pa au se taso vai pisinisi pasi sa mo le mai mo mai e le nisi o ia vai ko lofa ia you know I wish I can karo ngai kama e fai la iki nisi tala vo ona tu fa fini ana maruru e maruru ma mau le ngai ko ke mele mo ke okilang ioi ia aleka ke vai usu nga ruenga ia ile fai ngo fia la tari ka kalo mai ngai mako mai se nai no yo to tai to do ia mako lo fanga nga ia mana tua tu o to tar sanga ia fai maru ko fai va mau o ko fer fangi ia usika i ka vai o ko ka inga ia usika i fai a ko fer fangi ia e fai foi e ko ke ko foi sa mo e ko ke bakua fo le tala le leile mai se o tapo inga ia mai se o nu mai ka le sio fio anga ia mole tolo fa anga mo ko malava manguia nga luenga ia por fai unga foi pe ko fia ngai vai aso ia tau tua nalo tau sa nga le mu wai lo fo ngia ku ia le lava ia tu langa o me fa pe o le lave de o ka vale ia male watu foi mele o marosi ava marosi ia ma wa ko iki wa ku po fa lave ai ma tau te mo moli atu alo fa anga mo alo matama Fanau o tupu matamari o se tatu atu o le malanga mai nga luenga fa vai kai pe anga fai la kala lisi po e le ma fai o ngā fia fua le la au mawhala. I se tangata e tasi e sau e faisanga ia, e wha le kongulanga ia, ngarue, ia e wha inga i fua le tau tua. O nisi o tupu le tunu, wa mo e la aike kalabo, wa wa makai fu, kausi ngu, kausi ainga. Wa kai wha whaanga o mai, wa i roa whai ngaruenga. A ko vai fai a kuka, vai ko kurupu, vai ko wa inga ngai ai, fai le le, ia ai usika, ia ka ika, fai whangi ko ngaruenga. Ia olo whaanga ngā mo o kou, ala ka ko se, o lo fai ngo va ku le kanga le la ruso pisi ya le winga la tala fo le nei le yama ko ya le bon ngofu ngi like ngai na yu tatu uso mena tatu fa fini ya ese fo ya I never experienced that. You come to New Zealand or Australia for 6 months or even 3 years and then you paule mele earn le coupe ya pa penga fo ngai seila you know nai seila i lungo va fese va ngol nei ke lope ko nga lu ya mo dia tolo fa anga pui le atua le tau whea ngai mga ngā ruenga wa ongisi o kai māsinga, ongo māsinga kai kausanga. E whakako koe wheroa i manai mātua manai a inga, o ngā ruenga le whai ngōwhie. O ngā ruenga ngai ia, ngā ko ke sira fia, ia e momole atua mātua le whaanga pio le kero le kaimi. I e aru lava, aile o ngalo nei alo, ia matupu fo i matamari o si o tatua tino. Kako se elea, la kako mai maka upu whai ngōwhie lea, it's very simple, but I love to support our local business. Whanuu manongi, vanuu, anguu,
li moni lolo. Tero pasuire ngora o kama. O yo o fangu a li mongi lolo. Sole. Pasuire ngora o kama. Sole se fai fare dei ko mea sole. Pira asia. Whaatai mafuta mai. So thank you so much. So in New Zealand. Manatua. O le tele o tausanga. Sa ngai ele laps. But there was a cap. Ngai koe se kalo le se esi. There was nothing. Our export from Samoa was dead. Bukwa i te ta. O le taimi nei. O le ala wa i fai pisinisi ai New Zealand. Ma fai pisinisi ai Australia. O le wala ko au maia. O yo whanu manongi au le leia. E se wala si whangu roka wea koe nunga. Kara fai se o se whanu. E ila whangu o di mongi nei nunga. A whanu manongi au le leia leo si kako uso a lea. Ai e le si kako whangu ura wai nunga. So le pela akele a kako whangu. No, ese ka fe ese faiga ese ko fainga ele o se va afi ko fainga sorry fa no manong ya le o le foka ka wa ku fa pe wa suiro suafa alo ke ba ku le si ngore bo ya la le ko si foi o fa ngu o li moni lo ka ko pasi pa ka dia o ko ba e ko ki ka ko faro fa ka ro fa mai rempo mai rempo ia wa ka ka leo Amy Smith o ringa fa ka ro fa mai o i pe kesa fa mai o le maka maka mi mari mo so le maka o kia o ko fa ngai ia fa fa ia o so the silly eco farm o le pisinisi le nei o se pisinisi se tamari sa mo ma se un falitua nga a maka male silly eco farm a va Filippo fa talo fatu nga maka mai nga sau lava o ka ko sidi o le afio nga sidi e le se vai la au fa nga ina so na mata mai lava you know and I thank God ma u fa fitai fo ni tamari se le mere ka o sa idi malo fa fi kai sa idi malo wa le ala wa kakala le wa sa ale me ko ke lo ko le lisio le e mo wa vai o le mari nga rela ya la vo va ko e ma e tue so le sidi e ko fam o ko akusi a wa sau fe sidi fa mai pa mon bole na tu po fe ma wo o fe ngi sidi ma wo ala maka maka kere lunga sili eco farm o ngai fe foi i hopo avenue ngai so o male rio sa mo le ke va ko mengi fa mai fa mon bole po fe ngi sidi ma wo ala le sida le yaka e fa ka ngai lunga o ngai male ko le o le address o le mea ale ia so ia bo si wo ka fiu fo ia ki ngai nga fo me fa ya ku so ia ile ya faina. So the only reason why I langa lesa wai, wale ngatalanga mai e sili eco farm, but they help with some of our local farms, local small business. O lawa sau le ufi, sau le ka amu le o fo mai fata ya, fata fai varu, fo mai so le olma kwa ma ngai ka amu le sau mai ya ka ko. Ia pe sau mai sidi po fenga au mai e, ma ngai ka amu sau felesi sau malea. Sau le ulu, leo sau kako ulu. Sau ma le ufi, mana tua sa moa e le ufi kau, e le ufi palai mao, e le palai ngiu kingi, e o le talo, o le ngiu, o le esi, a le fua sau ma le pengu le popo. Mana tua la tatou, o le pengu kongua le a mai, nga mai a faa ku le mai ko wefo le kau faa vese. Nga kango le kakau. Freedom Wisa se fua manuia. A kango le kakau, kamala le au ngare fai o le au. E fai ai lo le oka to ina malo matua pe fai le la miki man ko le fresh le popo le varu sa mo nga umanga varu ku ulo tanga pepa kamala le ka kawaku ma kamanga fai o miki ranga o apa pe e ka ko le ye e le fai miki se ia banga nga wa fa ka mo se popo wai popo ni na sa le varu ia nga ma foi nga ka fero al mero pepe e le manoni fai e le mangongi fai miki ya so fa fetai le pule tamari pule le ka ko eko sili eko farm ia ma fai fa anga o mo te tono le tato nu o sili ia e mai se foi o le tau so soani a o local farm sa nga wa a sa wa container yo to sa de koko bo o sa lima sa ku ko inga chips ku isi fo le ka ko le semko na wo mo so fa fe kai ia fa pela le tia la New Zealand ia o le ka ko ku singa i runga e inga i hopo por ko ia e so o male radio sa mo ai a wate meri mai a fa mo le ape a e sta mari nga meri mai la logo rin ko I like that
Fa mai pen fainga ba ku se la ko o ka le roma na tua. Ele o ha we ona le business. Paula wi nga we nga fai lo ka ngu fai lo aku. A e mana o se si it's okay. Nga si mo ka fa ko e ka ngo e vili le kampangi. O vili le fionga le dipule. Pe ese la toa o nanga mga kuala. A fa pe fuka la i ngei. Ia mga kuere ki e fua ku le mele la lolongo winga there is a cost. E le cost o le freight, not freight, o le mele le senda ko i la lo. Ai mana ia ke lo fo ia alwa lumanga. Yo ngai kere community ka ko willing konge makala skeke ma ko ngi sila. Ia ke la kwala i Palmsted North, ke lo Palmsted North, Lavine and that area. Ia is that Melton or Fasol willing konge. Ai las fara lo, isa palaya ko. 146 le mo mai setu fa lake 146 o le 1 pa 46 o Hopewell Avenue i Yamako. So afa peteli. Si o ke fa fe kai le mata ai o se tato tunu wa ko ke loko. Le pe leo. Nga mai ka kau. It's fresh. Pe fai le fari fuaro fia la fai le miki. Ya, so le tato o nanga fa kai ni kamari. O wedding konge ya o ke le lope ma fai I don't know. I can't give you the answer. The only thing I can say really yai le official la ko Facebook page. Ia fai le pen fai nga o ka ku wa te loe mama sa o le auto. A fia ka ma fai le uru le sa ya ka ko kwa ma nga ya. Nga le va ko ka ma ka ka ma pe pe le fai le miki ko le le ngi ma la ki poro. Be ya la ke fia. La ke ya sa. Pe ya la ai mai la miki o ya sa la ai mai la miki i le fia. Funga le. Pe ya la ai mai la miki i le fangari. Because it fresh, taste fresh. Ia. O le mata upula na foi le. Ia marka ko uso ya sala. Sala ropi. Sala ropi, sala matua ropi. O le mai fo karo. O sala ya. O le tio marka ko malo. Le la u marka lo. E la mar koko nga ka umeri a tau savia. O le koko master. Sau ka nga pepa whapea. Whapea ka nga pepa. Ai sau e kong le koko master. Pea ka punga whangu wenga. E kele me kokong. Keiro. Nga whai a whapea si o ka mai ipukia. E ka nga wha afa. Pese suka laki. A le ma ngaia. Koko master ngai sau mai. Ia. So ia complain o le fai a Agustino to lai o le fai mo titolo wa karo fai le uso ia titolo wa kasi le tamari tu malosi kere lo po titolo wa le ka imerka ko ai ngor fast de loi ila loi South Island so in ma na ia koko master ia o le lango I love to support our local business especially the people that help isa mo before la na company mai se foi le peor ka ko kampangi le tātou le i le Manhattan, tu sa mau Manhattan. Ke roa ese lo fia for company for le fionga le epikopo matfatua. You know, they give they support our community and they also help with our community. O ka koula, we help and support ka i pisinisi ngai ka ko. Me ngalo ke fia i wale tu sa mau this is one of the in New Zealand ko. Ngal ku sa mau le venue like a professional venue. They can host a lot of people. They have their own bar, they have their own band, and they also they approach you if you want to talk about something. Kalau ngofa sa mo, but a very convenient because it's central on New Zealand. Ele ku le south, ele ku le west, ele ku north shore. E ko le central. So e o foi mo me fo ie o le ako kaka mako ku ko kongu. Ngai ta mam tira matua. E level a wala fo nga mo wheelchair. So our parents are our elderly, they don't have to step or sit dunga. E la kwala nga wheelchair la ku sa o la ku war ko kongu. So and that's why I always love to support our people. No matter what kind of business, I support pisinisi nga yo kako kanga kasamo. Langa fo ele fai ngofi. Valelia Fili fatalo fatu Sofia le ala ital tangata o Yohane ia kalo fai langa wo. Mary Misa fatalo fatu. Ia maletele o ngai pisingisi ke wo misia. Kwa kele o pisingisi kako fo ele le so swani na yo tatu tangata. Kako me mai le ia wo umale vaenga ele sili eco farm. Kako me mai. Fa maru ina se tasi o primary school ia primary school fo tstono la fio anga wa sau le motele sala fai. Ole foundation, Mankuala Foundation. This organization, they come from Australia. Fato a fo I mai they spend 8 days in Samoa. E fai going ole TGF, ole sa o nga me
o le ti ia po mai ti o le ti si o se la kusinga ar fa uminga o le kurupu le o le ta ferry es ya uminga kusi anyways doesn't really matter o po le sa unga o Terry the Terry camp or camp Campy's Foundation o le organization le fo ko fo men mo ke sa la fai and I fe o ke fa fe kai fo ya ule atu ai nei so swani nga waku le primary school ata tau ya sau e 41 students from Australia o la ko me ngi fai fu so the o le la ko nga wenga so swani fa atino ya tunu uma la vole la lang ana mata po ana ma ta mata karo fai ke wasi se akulo suafa uso ia po ana fo i langa e fai si pipi o ana ma ia mata ma yo ana ia mata mata fo suafa sta mari dia ia Terry Campy's Foundation dia le mo mai o lo fa fe kai fa se fu tasi alo mata Fanau Australia o nga foi they all like nga kula ave me ia kusanga waku fai nga so soangi ko ya renovate ia le library and make that primary school as the best school in the big island of Savai ele ai masia o nga sala fai ko ko kusa male o nga le primary school asa nga waku fai mo meo me foi o swing set le fai ya set foi o swingi de ka ko le o le crown o le playground renovate the library, file a playground, and they also donate computers. So now they have a computer room. Mole tato wa onga primary school ya sau. Esa o ale kala le mimi kaso o ya. Esa o a sau le or kaulanga mana tua foi. O a sau foi le vai piko siri nga manga ia le mokere sa fai. A o a sau foi. O le ia le malaiva ale le o le la ko kakala o le nga sau ngoa ia le fionga ya fa fonu le pule. Ora kako ino ko nga me folele initiative kanga ka ele ko mangu fa fonu this guy kuloa fa fonu is the man with kai pe ole la aulia maria to e ilanga vision e kakala mota a olanga kala ilanga vision ya in the future e manga o ye alba le sa kware le sala fa instead ole ko ngai ka ko ainga ku fa le olo o le wafu pe mo moe fa kari le va alfia because of a petupu. It is possible. E mawhainga kupu. E mawhainga whakele. Ale winga la tala. E peo le sentaria. A renga iko soangi le whawhekai ai. Ia, i le malo au sitalia ma le nei foi foundation. Ia ma le nei foi organization. O this group. And ngai foi ngai alo sa monga wako whawhekai. Ke le lupe whawhenga morisi whawhekai. Ai i le ba ai atu yata ma mea ia. So le a onga pito siri dia. Ona mautu i to tono le moteli sala fai o le onga le primary school a sau ia vi ia le ri me uma lava e fa tai fo i le so se va enga lava tele a wala ese great vision yes tai lava net makapi ti tolo wa fa tai luma pa uli fa tai ma futa mai so doctor support o le wari io moe new tua malo o le wari o pina le msamba masupo anga kasi au wari i e mako le ko fia kere manga o ko mo ke ko fia ya mako se me foi kere ko manga o si dalo war ko kas e va ve fa si ha pe mako mo so o se di inga le atua nei me bi inga le ri karo fai e ka ke ngo fu nei ar ka ko or ka ko fa tsaile tsalo fa valelia mo pola fa tsalo fa tu de penandasa Sek yale vision approach yes ese le mana ya ko nga me fa pia a tu vai foi de sunga la le mare to he always like that e le se kanga ka manga ngore se mea e le nga ka ma fau fau e tu dunga e sa va tu ro wala fionga al palmia e ma fau fau e ku dunga e sa va langa so se mea with anything if you want to create something without a vision e ma mo kai so se mea le sanga vision e ma mo kai so o le tāua lea o le vaenga ia kako se e mai lesi kako omi foi ia o se fusu anga tele na tupu mai i le NUS i le aso ana le la ia ngo manga o kere manga e post wala va ia la so foi na manai tamari i ngala ko postinga
ia wala fale na ia ke o au ia ia matua foi lengo fa ko e ia me o ke mga ai post e email o tele mana ai post ai fa fika ia la ko posting ia wa ngare posting foi o ke reiro ngo vai ia kunga oh la mor ko ming some people say oh can you put that for mai kala ris kanga kanga for mai em foi nga kanga ku la lo video nga ole kilo ko ska me ki lenga la vea for mai ska nga ka tisen de ku wai ma ku tisen o ke le fina ngalo le tu e le sa fe a la va ku la ko mai vi mga ku fo e ko fa ka ko mal lua sengi pe ano fa ya o ko lua sengi nga nga fa ari e le fa ina le la va ku la lua sengi nga i so o le me mo o Fanau. Afa pe ini so Fanau ye ko ke mai mo pe ke kawa because I'm pretty sure somebody will cut this video or somebody po Matua. Po nei Fanau fo. O le mea mua. O le o langa lea le fai o tau lunga le yunveske. E se asa e vai se yunveske o lalangi e kupo se me whapea. Maybe e tupu le o langa kodisi. Ai ka ele kodisi. E i lava winga whatsa maiti mai kupu lava. E ke o lo le yunveske. Ua ka ua o le tamatiti ua Matua lo mawhau e ke leo koe aru i whai ngā kengi. Ua umalau korisi. Ua umalau korisi. O le kaimi lea, o le wai i le university. Ua e alu, ea, ua e doa le Matua kuroura. Kuroura. Ka marurua kwa langa leo la le hita ka pefo iwa. Whai si marurua mako. Ia. E le tua ia ea o Matua i mea. E le ai se Matua. E whaakongu sang whangau. E anu whai mea. Never. I don't think any e iai lava se makua e ngofo ngofafa pea san. Sau ngawa e anu le inveske. E la kulo e whaakupumisa lo. Le ma se makua. So, ta tia nai Matua. Wai ika ngako wa ngofo mai. E o makua mea ia mama. Ia, turo e pule ono whirangan. O le asa kako whi au e momoli mo Fanau nei. O le whi au mo lea. Fanau le inveske. E ke o olo le inveske. Wa ese le level wa iai. Ko e kasia, maybe only 3 years, some people 2 years, e skepu mea ka uwhainga ruenga. Wa umale o langa ko risi o laua, whai kusi, ka whao, me whapea. O le whaila ukalare a koulele inveske. O le toa te le o tua a. Nga whaavaea mai le Mālo Samoa matusia le Constitution of Mālo Samoa. Toa te le o Matua. Maybe some of you le nga Fusu mai angi. E le i olo tua a se me ka o se inveske. O fe au ne e mori atu. E le lopo ko akele o ko winga ko Fusu. Le nga ko kawa i misanga le la. E le i o le a o nga si o tama ma si o tina. I le universite. O le kai mea nga whaalongo ai lo ka ma si o tama ma si o tina. Ua maua lo ua vangore inveske. Nga so o umaka ngaka o le ngu. So o umaka ngaka o nga ainga. Nga vili mai fafo ka ngaka o le au roku. O mimika i si o ka maa. Si o wakari. Ea, lele waru le inveske. Langa o le miki lea. So se ka mai alu e kuisea. So se ka mai usu manga. So se ka mai a whainga ruenga. So se ka mai oso runga lwa pe pailake. Pe seila. So se ka mai alu whainga ruenga se whale o loa. Pe alu whai whakoanga. O langa mo e miki lea kalo whai. Ua kau le maa ngā ruenga. Lele waru se o wakari. Ile inveske. Ioi, o le miki nga. O le mika nga. O le amere ko faya o tau lava Fanau in tau misa nei. O le ale mele ko faya. Ua ko kaka ea loko ko makua. Mo ko ka ea. Ua masa ale puwai. Ua masa ale puwai ko ke fio ko e fai. O le si tau sanga le lumanai. Maybe the next 6 months or the next year. E ke koe kepa mai ai kua. And you feel bad about what you did today. E ke koe kepa mai kufa pia kalo fai si o ka maa. Nga ilo leanga mika lo ka maa. Wakala ngoyo nga uso mong kufa finge o imakai o rengu o le auroku. Se wa minika. Sau mai an mo kere sa la fai, sau mai kua. Pea pia fo, fa pea iso wakari i lele wa. Taro fa siliva tai fela po lau fionga fo i. Sunga rua pea po lau fionga fo tino. You know, yeah. Lea la wako Fusu. A le wa lilo ya oko. O le kangi nga kupu mai le fia kausankaruai. Kele ka maiki e le iwa fōre la ko mākua, ngā ko kongi piri le ungeske.
Ele afford. E ta mai ti e aka mai. But their parents can't afford it. Ia o le upule kana. O ko. La vero ko. Pe afford le makua. La mo fa ui la no la. Fo fa vai. Wa fa so swani tu tato malo. E so swani mo ko. So o le fe au e vatu. O ke le no pola se fa nga para. O ke loa e ka mo fo se kap. E ka mo fo se kap. Wa le bo mai ya me nga fai koris. Wa o ke misalo le meri. Ngo maka maka o ke le no the story. Ai po for ko nga story. Ele ka wan ko fusu I. Ele o me nga ko ko fai. Le la wa le fari. Ele ta matiti nga la ve ki nga nga me nga la. Ele ka matiti nga nga la ve ki nga nga mai. O ala ngi fa o ko. E o foi siano le nga la ve. O le nga usu la o. La usu lo ko mai fa nga ruenga. La usu lo ko mai al ma manga. Ya po usu foi fa nga po la ko nga me. Ele ia ma se ma fo fo. It's a worst nightmare for any parents. Lain ma manga. Lain fa fa nga ruenga. Ai vidi mai sa o ro ka ri idea. E ka sia o ngi fa nga so fo ka mi ki nga o va ko kongi de u mo mo fa ngo fo de. Ah, ele le mo o so fa na. Ia o ka ko ku la. Ele ava kuangi fau kuanga pau de mea e kaunga fo se kapu. La ko uma ia. Maybe a suspend. Langa kaunga ave e fo fuanga. Langa ele se fe fo mo isi fa na ule a ongai. Su e por alma fuanga afa pengi bea mai korisi. Afa peo ka mai kinga mai mas ko ba kele ron ma fuanga but there it's got to be a lot kele reasons. Langa ngo vai kunga. O lai moeles ka mai ke akule se wori. E tasen vidi mera ufa Afrika auringa e koe kirkiro e fo desi e a e feiola. A feiola suenga. Nga e doa loa lea. Ua makua mai maure kau ki ngā ngai o makua. Nga ave oi nga. Nga. Wa le leanga ia mo ka ngaka. Ai mo funga ke feio. Because o le taimi nei e ke ngā pau wale me rung mafofau. O ke maa ume fola koru kau sanga rei ai. Ke rei roa PYU. O ke rei roa po o ko ngai amaka. Ia po ngau faisau ki ke ri po sau diploma. O le mele kau ki kiro o lau tā ke rā koa. E ke usu mai. O le kupere ke ai. Whapenga e alai fo o kupenga ko pase se koe. Ile ko kupe o kupe ko makua. Ale ko aku faile mea. Fau puanga mo o ko ngai whanga. Se ke ufo ya o ko. O ke ufo ya o ko. E reise matua e mimita. O le fau puanga. Ia kau puanga ma o ko. A e loa o lau ka ringi o le fusu. Ka akia le NUS. Ka akia le university. Nga wai sa mo le fionga ya fuatanga tewe tua. Famuina tewe tua. Aru iai. Li foi chim nga ia pia. Fai o ke roa o le a unga le o sa unga wenga le. O ke roa o le fusu. Le anga karu mai ngo lai kiki le la urima se furu. E le ai ma se kama kiki nga fusu ia pia kaulanga. O ka ua le mingi. O la ngona nga. Sa mako ia yaso langa mako o nga sa mua. Fa pea ka ika ia aia ka alu ka fusu ma kiki. Ai waka ka ua ika. Fa pea ka ika yaso lai kiki. A o nga mo ki fusu la wala. Ai ka oia o sifi. Ai ke roi. Wo makua. O ka se le manga ia makanga. Mo roi nga ngei. Me roi lo vale. O ko anga ke usu kwenga wenga. Ai sea. Ai e o matua. You have to. E ka nga fai se. Ka wile le alo fo makua. Ai fai lo fanga. E ke fiu e ke fiu e fai me ngai le mo wis. Pa wala me mo wale kupe pe fa pe fusu. O le mai. E kau sielo ko ruma la fanga. O le me ngai fai nga. Ia ngau e fo ringa mai mau. Nei ma se so ko ka uai. Nei ma se so ko ka uai. Ia ai ka ro fai ngai ma ko so te loa ia la wo si la ye le inveske. O ke loa fo I o la wai mo tau ia le sila ntanga wenga le le. Ia o la fo wai le ke ro fo la wai bo o le fionga al minsta wa onga. So kai ao e le ka ngau so kai ao le se me ku. So kai ao ka ngau so ko e se me tau na fai. Va ki nga fusu fa masingo masu e. Inga ia awangi ko kupu le ngai fa ngai fu mai sta mai le ngai maka e facilities ai fu se kap awa ale fu se kap o lo no winga ko fai fo le wa kupu ko disi are fa so mai bo mai le inveske ya nga nga fa ya ku fo le ia ngona ia le lo fa mal fa ngongo fa yo fa ngongo le lo fa ka ke lo fa ma ku ya mo me la vo fa na u ke le va ver so fuanga nga kako o mai le mele nga kako I think I did mention this last night mga aku eva because on ta ua yo pokalami e fai se kako fai nga malo o le ministry nga a fa penga ka nga po abo ngalo ya ulang mang ko nga o le mele le mata upule u fa ku malo po le o le mkanga wenga le o ainga
o ainga, family, and le me foi le o tinam sama tai lo sui. Le nga fai le fionga ya muripola, le fionga le sui pale mia. Le ua fai le poka mi fa atia le malo lua fe lua ono, lua fe tau tasi. Ko ke lor melia, e kau le fia tatou sa mo e fa longo ye. Kuso le poka lambe le ua se ele malo. E a maka mai lava langa ka ua kili. Kuso le brighter future o se kamakiki and a family and the nation. It start from home. E le kua ka kufa pese longa i unveske, mo ka kufa ila ye. E a maka mai lava e kai mi lewa pepes, au ke fa fe kai le malo. Le wa maka ku ale mele e ka ua, I think I did mention nga po, au ke manga afu ko fa manga ku. Le anga o le luma na i o le atunu, e le fua e a maka mai ko kongo le ainga. O le pepe whakawhangau et kusa o ngā ruenga ia mātua. Kausi ka makiki lewa avako le māloro feo swani. E le ngakara e kausi le makua. A o le māloro o contribute ko kongu. Lua se lau, vasosolo. O le nuu. O te tonu o nuu mafio anga. O le contribution a le ngā ruenga le atua pa i e lau fai ngā ruenga. E whaasolo e o mai kongo le aonga. O le ngā ruenga fai aonga. Se ia o lava le tamaititi ngā o le kolisi unveske. Maualanga ngā ruenga. Contribute le economy of Samoa. And then later, mo pensionga. E koe kala na pensionga. Kusa le poka la mele le nga fai. Le kufa koe. Le kongsi tira ngafi. O ke fia ia. O ke fia koe ngā poka. E kau le fia ka koe kala ngoi me fa pia. O ngā poka la me. I like this. Langa o le ka ua ia o le fofoa mai o le o langa o le kamakiki. I lona soifuanga la titi. We can never find a better country or a bright future for this child or any other child i ko kongu, po ko kongu aonga, e amaka marifari. Ia le na whaatino ngā ruenga mātu, o ranga le mea lea, la vea umale package, e ngupia ka malo, e ka apinko whawhingi. O le ale mere ko kongu kausi ka makiki, wha mua whang pia ai le wha ka makiki, pe wha mua ai le whaise nepi, koe ngā me wha pia. E empower, inspire, encourage the young, ele ngaka i mākua, and also the young ones, the young generations. So e a maka mai a onga e ere ngā ruenga mātua, e ere ngā ruenga anu, e ere ngā ruenga e kālesia, e ere ngā ruenga nai whai a ona. Se ia o lava i unga, o le kamakiki rea, a le lenga ka po e mai, o le manguia ngā o le akungu, o le manguia ngā o le ainga, a o le manguia fo i rea o le kamakiki. A le leile ma fo o le kamakiki kai mea ki ngā e mai e makua ea, e le koe ke pea o le uparitusi. So ke fia ai, ke le me kupu. Kusa o key components o le mea, o key components po o mea lai ko kongo o mo le package le rengo whakarunga. It's all about o avanoa, the opportunities e ave, wha leo langona o tamaiti. We know how our parents treated us when we were young. They love us, but they show their love in a different way. Mga ko fai alofa kako mako ya kako. Ai leka kaifa my son, come, give me a hug. I'll give you a hug. Alu manguia le aonga. Le kako o langa. O aso ia. E pe le loko ko inga malo makua e lofa kako. I think never say I love you, son. Mo ia. E o kia. E ki nganga lofa kako mako ya kako. E fai uma mea le aonga. But you, e ke leka te whalonga kunga for my son. I'm so proud of you. Well done. You did so well this term. And I'm so proud of you. Ke le whalonga wai. E ese le au wala nga whaeroa le alofa o tātou mātua ia tātou yaso la. These days, the world changed. The influence of the internet, or the impacts of this technology, wa fieta miti sa mo. Pe a o ngā mai sa la whai, everybody access on the internet. O la me whai, le ala wha mai le malo, o awa noa, ku ule awa ngoa kara ngoa mai whanga. I know some people, they disagree with me. Na ko kako e sanga na ko mai e sanga o so mare ko ka mai kiki but wasui la lang o kako o e fa ko so mare ko sanga ka kala mai le ka ke ro ai au mai situation pe ngi silama e le fai e ke fat pui pui ai e ke fat pui pui e ke fasia lo ka mai kiki ngi sila e ke fat pui pui po le ala varo fo mai lo le awala nen ka ko wala mai because we o le ka ke mai le experience because we were there but the problem ele o lai ka ko nga o le eselea le mere ku pai so sa le fia fo
Ape se manga ya ka miki ka be ka maya le uru kai be fa penga pa ele kai wat ke lo sambo fa pui ngel meria nga le par ka foi ka miki nga ka le veki mwangi fa fo mo wala aonga and then you ended up in the jail le fo la wa kupu sambo fa sa ka miki a wa su ye mare winga mana tu aso wa su ye ai le fenga ko su ya so a ka ko mako ese o nye le wa kupu sambo fa fo son, how are you? Have a good day. Come, pero mo kami kina I love you, son. Have a good day. Lewa ko puya ka ko ma ko fa wa ngofo fusi se wakari I love you. Ke supportinga se fa nga fa ya la fo tu pu sambo. Ai le o tu pu tele. So le au nga le. A vele avanoa. Kala ngo me ka me. Wa ka ko fa ko o fa ko pulo mai. Ke me ke le me am fo ya ka ko. O fa ko mo fa ko o la kilo mar ka me ki ya o. Aro pise me fode kusoka ko mga fa ko nga pungo ko la ka mikiki. But we are in a different world. Ese le benga ko wolo mai. Ave le vanoa. E fa le yo la ko nguma. E le fa pe fa ku ave le vango fa le yo la tu nguna. O le violence ko kongo ainga. La nga e kupo fo le mere violence. Are le ma ku le se violence. Se boka ko vai fo ye. O le sa o pokala me ru afilo no aflo kasi. Toru o le health. O le health o le kamikiki rea, e fua i mākua. A wa o le violence e sau mai meo si kareki, ma le meo ka apinko, ma le whaikala, ma me whapega, e kupore me vesi. Ai a le lei mea ia, e le kupore mea reko kongo ainga, mental tele ka ngaka. O mea uma ia e wheki e ka ngaka ia, factors, e contribute le mea rea. Aru o sau, e iwa ngā, aru ka māroa, whai kengi, aru whawhinga ia, whai kama. Ai whare kongo le mea rea, e kupa ia, ale mental kamaro mental thing kupu vesinga drink the alcohol as a be pise fora au alcohol me kupu vesi a fia mo fa ngau so le pokala media ele nga fa ngau e fa a mala i matua le ta u le ta to ngalu wenga e ka ko ke ngaru due anga i swinga le olanga e ka ke re ko pe yo sola a la por ka vale skuli mi ko fa tsela e nga la sa e misido mis or ka ningi oh la le kere vave so fuanga and also ya ke lo meia ya ole drugs alcohol ole ke e pe le mana ya para o ke fia a fa a pe ta to te ngalu lue fa ta se e put together le mele samo and even if sila ke le pokala mi ma uskaria ole ka ua le ole meia e so i fua malata me titi lona so i fuanga pepe e ole o so i fua o lo so i fua malo lo inga e environment longa si so manga a wongi e fa pevo ai wa le fa mai ska ngaka fa mai o le mea ngal makua va ayo lang kama yes of course it's your job it's your responsibility to look after your kids and your la fa ngal but the problem ele ngo foi pela lo walo le surrounding or your si manga your son go to church your son gets the bus your son go to school but when your son and your daughter go to all these different things they will lau ke whea ngai ma si o manga esi. E la kuro usane sa marka mikiki fo le sa mar ai ngam kwala lo vale ya. E la ko me fa penga e la ku ngar pasi ese ami o iska miki. So e le fa pela me ngalo fa ko. E le se me fa yes e ka ke fa ya la ka ko fa even the school. La ku fa nga o ese se uma background ko miki. Now sa mo mga ka ko ai ngatu ke la uma. O ngi. E ke la ku ngoma ori la ko ngafiki even Filipino they all different. And people will bring all sorts of attitude. I ko kongu i. Le lak fa ko ale le foundation e fu le race le kamakiki kongu fari. E o la vai lunga le unveske. O le. So o le mela le lo ke fi fa punga po. I le pokalame lea. O le Samoa Youth Policy 2026-2031. Le ministerial ainga manga sota. Education, employment, well-being, and family. Yes, of course. Education, employment, and well-being. Bye bye. It's a word so for mentally, physically, and mentally. Employment, langa ka hawa, ka ngā luka miki ke e whainga wenga. Education, e mafuma ya onga. Fa mai leo le maunga a mai anga po. O le la awe to tō nei, e maruai tai au. O le theme leo le mea. O le la awe to tō nei, e maruai kai au. Of course, e sa o le rei. A e fia maru kai au, ko saula au nge. O loro winga, o le ngaruenga rea, e whau aku soi fuanga ka miki ki o kurumba.
Casta niu e niu. Nga kuso le pinga nga o le la au e te tō nei. Toe ti mata le upenga. Koe ki maka le upenga kuwha le upenga o pide ka hupea whanguka. Ai koe ki maka le upenga. Casta niu e niu. O le mga ia le upunga wha o ngā e le kone sula o le malo o Australia. O langa upu lea, o le la au tō nei. Ea, e koe mukai au. The tree planted today will produce a shade for tomorrow. Ai fia ai kolo kai au. Au ke kango kores. E re whape ko koe oe le singei. A ke mawhawhawe ai ila wa. Lau kalo kai au. Ai fia ai kalo kai au. Ko kore kalo ngai. Ai manga olo wakari e manguia. Ko kore whakunga. Leanga o le la au ke koa ngai. E providing le shade po le whamanmarunga. Mo hatai au. So it's very nice. And, some people they don't. Ki ngā karinga ngā mea. Whawhakaira wa amaka le malo. Ka imua le malo. Amaki kongwa onga kongwa ainga. Sa rola ainga. So i fumaro lo ina tina mai. Bawalanga pepe, a solo mai kongo ngu, fa solo mai kongo le kalesia, a mai kongo le aonga, fa ya onga. Se ia o lava nga umar kolisi, mau le aonga le lei. Se ia o lava nga, koe fo le inga. Bright future for the boka mai. Ia le bright future for le mole, future mole aku. So fa kai e mole mea, I le mata upu. So ke lango ke le whainga maro, because sometimes we like we love talking about some different story and politics and ngalo ia kako. E ei fo ina isi vai nga tāua, because o laka kei roa ngā umape, e re boi roa umai kangaka. E roa umai kangaka kausi whāngau mga mea o mea ngai a le whawhikauri. When you're a kid, po lau kamai al ese me malo whare. Ngā la kure le aunga, mai sa aunga ngai, e wako e ika mai ki o mai a inga king, you know, some of the kids, they come from, you know, parents or like involved with gangs, you know, isi vai ngā uma. I ngā kure ka mai ki ia, e whanonga kunga, e sale mere ngā onga le whare. Ai se mele o tāua leo lea, o le tapu e le whanau. Ia waku la o ngā ngai o le ngaluenga. Ia mawai, le ngaka le le ngaluenga ka mikiki. So I fua malolo ina. Mawai ngaluenga le le. E au ngā mole a inga, au ngā mole ka mikiki na vai ia. Ai au ngā mole a kungu. Ia, ka ko se e, au le tāua ngā vaenga. So let's talk, let's see kako story. Let's talk about the monitoring system. O le tele i o mei Samoa. O le tele i o mei Samoa. Kau ke kalangoa le mea lea o le monitor. O le monitor po o le vaifo i le ngopolo kanga nga polis kangaka. Ai kuna salo foi. O kako e alua kako. E ka faso sola i o kuso e alua kako ori. A o nga pongo polo kanga ka kako orua. Ke masala foi e o foi pongi. O ke polo kanga foi nisi ala kako se. So, o le okay, le o mo vai le vafi. O le monitor po le me foi le ka o le monitor po le maintain. O sa mo le o se tunu la kiki ka waki ngae tau mawhai. Ai o lo fia ia wai o mengi. O ka kon mga hanga patua pata. So, o le ka ua i o le mele ngō vai ni makanga renga le leo. E ila ta matiti le ngā whaia mai los wha inga leo ka i lewa loka i leo le whatari wha msironga iuka i moko o kua ea po konga i kau ngā mangongo. Le ngā sau le whale fo i lea o le whale o lin. Le ngā sau ave le kupe an me whapenga. O le alawa loka i leo. Mana tua tātou. Anga le aile kema lea. E le mawar ka makiki lea. Anga le fo le kema lenga lenga ku i pe po le pea. E le mau aku le ka avare lenga anga le fo le kema lenga ku i a pia lenga mau tanga tanga fai falai pan ke le makiki. Lenga i ngau so fa i mo ai sei fa kan makiki. E le mau leo. So when akako karango le mero le monitor or monitoring system. E lenga o cameras. E lenga o cameras fa peses. Oi o cameras le ai o maka upu le tele. E can be e monitor ai ngā ruenga le malo. Okay, sis Evelini, manuia le po, manuia foi ngā ruenga kai au. Kusa, o le tupu i o le mele, o ke mele kasu rua am. O le
kai pe ya le mele o le maintenance ngo masalo nga nga o ka kal nga po I didn't remember exactly penga sa on fa makala wala na fia le mele la nga o le ta ua ia o le mele le tupu mo me o fale Aoga se fulu kausanga kupuru se fulu kausanga fa masingo ako ko sui na ko fai lesi te o el se fu mo ya manguia foi maro longa po yang sa lang whatever la fef mo nga nga foi ka o le mea foi le tupu performance akangaka ko kongo fa fa nga wenga o wa le maka upu le monitoring system i ko kongo kulowa e tupu foi peila le o mea foi e le pe o mea o Facebook le government of Samoa ele o loa le pare bia ele o loa tera tangata o mea nga fai e iskanga kai i kausanga wakia o le polo kayaka ko e o maltaimi nei so afa apea la o lea kau ke o lava le mea lea ele o iai se maintenance plan po o le se me fa apea o le mea kupu afa la lo kwa kilkilo i sa amor ke lo mea a lua kuar ka avale waleanga mo fia ka avale le maloya e fa o ka avale fa ko a lua ko usanga ai malepe makanga ruenga fa le mai makanga so se makanga ruenga so fa ke fa ko ese ele o le lenga monitor po o inga feo ia ka avale ala mo va vedeanga o le abele le el ka avale a inga lai kua wa fia se fur kausanga ko iki ko fur kausanga o fe wa piki a por a inga lai kua a ka avale malo eli ma kausanga po ko iki ka marepe area ko iki ka marepe are feo i kanga ka malo ma fu mai fa kaukala o ka wanga le monitor o monitoring system i ko kongo makanga ruenga pero me ka kalngoi i le official leo o lava wa mea sa wa KPI key performance indicators and also o le mea fo ile o le maintenance o fale re ko vai e le ki o kako i le mea nga fai o fale kia nga kuru fo kako malai va arele ko kuru fa masingo ele yengi maintenance kusa ele i mafai nga ka akise plan e monitor even performance akanga ka fai nga ruenga e ka kaunga ise mea nga kilokiloi o a male performa o achieve le ko la lea ka nga ruenga o achieve le mea nga ku e fai mo ngi kausanga o le ase ko kilokilo o lava ka nga ka fai nga ruenga o le ale mafuanga a le ka u e fa pisingisi o le KPI o por key performance e le ka ko le mea makanga ruenga leo e fia cases tu lo makanga ruenga e fia cases nga ka ko avea like how many cases nga avel fa masingonga e kongi mai fa fo le lava mo ni mau kilo yai fa fenga monitor are we going to add more resources or are we going to train ila ko le nga ruai inga ia awang ko ku maso se makanga ruenga o wala nga fela kala le ku se ke kangwe track ka le performance ka ngaka poa e fua le merenga so se fa nga ruenga maro even the computers o la mo wa ko si computers e sambo le ngo vai le o ka le nga fai so le o le kawo fa pa langi ka computer kas out the city o a vaku ngai computer a o lor ka mangko nga wenga apalai and that's the reason they give a ye e ngu fo le mo me fo io o ngu fo computer fa le malo ele o mia male per va ngu fo ele o mia a suile la fo la fa ka kala e fa ko o ka usanga o computer it can last for maybe 10-20 years a le kele la ye e un basuinga computer ai se langa la kele Facebook ka mea ka ngau de vang fo wa umala so ka miro mai ai ka ngo fai lo fari ele ka nga e kele ka ngo fa ka val fa penga le lengu fo e o de winga la kala essential vital ia pole operation for it monitor umaya any departments ala maro sambo any makanga ruenga e ka lava nga yese ka ko monitoring system ele nga kalai makanga ruenga ka kasi a makanga ruenga ma lo pe ngi sila mo fai so o ale mere e ka kaunga ko ngeki fale mai e ka kaunga ko ngeki le immigration mara ka ko mere o fai ko e ka o le national ID la ka ba ngi sila fai ka inga o le kai mi nga e alu fa fo sila le ila student loan ngi sila e overall mar spuru wa fe la kupe la student lo va pelenga ya o nga ngi fai la student loan umaro e alu Australia Samoa ade fo la ila student loan o le kai me ke ko sa wangi sila se mari war ko ainga e nga e scan lo passport mala va de fa mai markala
e ke re koe fo i Australia e ke ngofo ngai ko kong fa umala student loan lea se i vanga ngai sa fai se arrangement so le winga ngala kala a fa pe isi kanga kare su e leo a fa pe mer kanga kale po sa mo foi ngale scan ro passport mo waka malava ali mawa kusala o le ko fa ko fa pe nga foi sa mo e ka ngai ni me fa pe wa ko vai sa war ke ngi man malava ali le so vale like o cameras kusa ko nga me fa pe fa ko la e le nga kai ko kongu o makanga ruenga a o ka ko international ma ko kongu makanga ruenga ma ro ngai la va ko fa le long fa le long ma meo kau kusa le fa pe o le financial institution ang New Zealand fale loan o bank any finance provider o ke alu ro ia faila loan i kampangi dia e ke koe la ku le fale loan e ka kunga fa mai o yo lenga e pala i ko ngeki le system e ke alu le bank fa mai o lenga e pala i la bank e te client e sa we alu is finance le o te client le wa ko sa u te e lo uma e ke le pe o aso la e o manga faila loan i sa ko faila loan i le so kasi approve mai kai mingi wa ko ngeki a ko le system le al financial industry a New Zealand o le winga le lo tala a ela ko fa sa loan fa pe e currency la loan la ka vale o la ka vale le ko ke loko ngar ka ko le menga ka le bonga le ka ngore upunga be something nga ka ko e fa mai yo la ka vale le kong you can't guarantee you can't use that card as a security because of that es tio ala kong payment a ka foi fa mai e le o ka vale de e so ka vale o le aru le ngo pai mala fai so kama system fa pia wa ka kaunga na ki kilo ka ko langa le ko fai ko e le fa pe ka fa ka fia poko wa le va na fai la tala le mele ka o le network al fai nga malo ko ngeki le ministry o leo le kan ko ngeki le system leo ma le system le immigration so se ka ngaka la fo bo red flag mai leo nga sa okay no la ko ngeki pa in some other ways e ka kawanga ma ko ga failure po fe lava la meia e la kwai mo vai ka ko service foi le a wala kasi le a wala le sa o mele le liki vai la na tama tsa ile o ya wala ki nge ole o mai o wo mai post mai lunga o la monitor le official le ai o ko nga meia o me liki mai ko kong e ka kawa no only official le ai ka kau lava nga ye se kamale loka se kula fungu e nga ola ko wa monitor inga me fa pe Facebook o nga fa o nga wo sa mole special union nga ye yo la o le a il ka un ka ko union o cyber security o nga sa mo ia ele fa pe ye se la ko ui fo fa masinonga e pui le privacy o information ka ka ado binga la kala o ko nga me le ke lo information e liki sa mo ma fu mai ele se ka ko fa ka ngala nu pi fa a ro ko ale sa ka ulia e ka wanga i ro le level ya e liki lo se information not everybody para amaka mai le level nga o ya le ke access i o ko wia nga ki kilo le ba connection o fe ai nga ka fe nga rike ko me bo ke le me sa mo o lo le me riki ai le ke lo le me riki ai le o mo fa nga moni jobe su e su a ko mai mo o ai sen ko vai fo isi cases le nga o me lo le yo information fo ile le nga ave ia le fa malo lo ile su ngal malo ya vani ya vani wa kasi nga case ye le ko yo o ye sa kala o le nga fa mai ya e fa fe nga ko fa malo lo vani ku lo wa mai pe tu lo wa vani le sa nga umangi fa malo lo fa mai nga liki o ku o fa ngofia nga wa ku e wa ku nga e ki kila ku nga le telefone ka kale nga o rate o lo wa ye le o le wa ye le copy le warrant le nga va ku ya pole le nga mai court a fa mai ngari bo kala re fa mai nga va ku o se kaso malo e le ma fai la i le kai mi fo nya ya kia o ke le lo pe fa senga no ma fo wa ka ko ka fa ma fo e o aku le fa inga leo ma wa telefoni le fa le ka ngaka le nga ko so fai e ki kilo kunga wa o manga senda ko ka ngaka ma ka wa ko le la aku leo ma le copy ma le copy o le warrant ga isu mai ko e o ko i ai fa mai la fa malo roi vang ai sia me le winga lo kala if you think about it la me la fa malo way out of all the leo why vani why anga ko ki kila kwa if you go to the messenger
a e alu messenger e kasi ala vai o messenger manatu le a e alu le telefoni e ki kira kunga o mela mangaku le a e alu WhatsApp e ki kira kunga o mangaku le a e alu po le Instagram po le TikTok e kasi ala vai o mangaku le so ai le ko kele fa malolo ala vani e le mawhainga ko ka ngofia fa malolo vani straight away e ngua mar confirm o ko le ka ngaka le ngariki kwa so I have no idea now vani is back to work ai ila uya va ai fa ka ngaka ka ku ka ngaka le ka ke lo no we simple very simple o le case le very simple e le mawhainga nga ke ngofu fa malolo vangi onga e ka ko so su e mo porque el phone ya nga sa wala mera se pe nga la kula le messenger a la kula WhatsApp pe nga la ku whatever le ko nga platform le internet social media platform le nga ri ker mera porque el phone ele se mera ko fu fa malo lo vang e alang fa malo lo wo ko vai ko ngu mela vang ko va ko messenger vang o whatever no fa whatever ai un mai phone a fa mai ya wo ko fu van so that's the kind of worry o lo ke kilo ye langa it's a big call o le call le e kele e le o se call la kiki o le fa malo lo ska ngaka ai se ala le ngare fai mo so enga fa ko fa malo lo e o ke lo e serious le media ia ai o mea fa pele tal fisila fa le ko fa ko e monitoring system e le ngaka me ka computer IT and also le monitoring ala le operation aso se ngalwenga me makingoa o ame mga mia ko fa le o ame ka nga improve yeah okay long in there is it called if you fa fonga ye but you know when it comes to business or pisingise always like kilo every little thing sa ele moro fa pisingise nga ka ole change if you change everything at once e ka ole mif but if you want to do a change or if you want to be achievable do something e ke ka change one by one and then you will systematically accomplish but you can't achieve if because me fode le mga successful business mga sui umame umate me kasi e ka ula le moro nga fa le mif e ka ko pise me fode le a swinga e fua swinga ile anga iluma ya but anyway kun salem se sin kasi le ka come ia ole malanga wataliu fonua le fainga malanga le fionga le minsta o tiute ia po le fionga ia le atua va o ko fa sa aku le suafo le o le mako fai pule ele ole atua le vau le e va pe fa sa pe o suafo le mako fai pule ia po le fionga fo le minsta o le atua vau makesi pisi ia po le ko fa foi ia masi na lupe makesi pisi o le suafa o le atua vau ele o le atua o le vau o le atua vau le matua sa tuala o kuisa vai lu ia po ko fafo ia masina lupi o le botali watu fa nga malanga le vai so nei la makanga vai so sa e por escola last week on Saturday I think o le malanga sa felo ia fo i male custom New Zealand sa felo e fo i male matanga wenga o le New Zealand ia o le tulanga lava lea i le fa le leia male atina o le tulanga o le aisa male ia mal fa le leia o tulanga lava i vale o va o malo so o le mata upu sa fatal noina ona o le kele o mea iai e lenga o va ai wa va koi aisa e ke kari kongua birds o le manu lele you know the birds kasi le awala o fa ngala fa kau aisa e kiri vale le aisa e ke kari kong pe ke kari kong ia ke singi ke e video ngai dungo mo be o mang e lele mare mango la wa ka wo pa ko me le po se fuia ma lo re lo se fuia e oi o suinga ia o fa nga le tele va ver so fuanga o le kele le o le me fa nga ka ko sa wo mai fa nga manu fere le ko sa la ke va kwa o la fere le mai mango ma ko fo le me le pa ko a fanga le pa ko ye tu lo wale ngana a fanga le pa ko ngi e ke anu fa le mo pa ko toi foi de ngai di do fa di nga fere le uma me le o pa ko yo mai i lang fo le pako toi you know it's a fake pako yeah ai fanga pe ha nga fanga wa ke me fanga le pako ngi sira fa pe ngala me le o la ke fa pe ha o le ya o me le por fuia po se pe but o le awala nga ru fa nga
ma ko vai le malosi o le mole ko mai le wai le o whakau esa. Lua, whaongara cat. Le pusi foi lele. I ko kongo, o ke saro po Oscar, ele ko mani mere. Sa vari a kware pusi a ala ko pusi ngofo. A le pusi rea, bo umanga train. O la nga ngai ko kongo mafuala o fasa inga la kware pusi fa for farea. I lalo le pal fale, o fal pui. La kwa avere ia drugs ia. Ave kongo kangakare ko. Ko vai whainga kangaka. Ele la kiki le mele o le vai o ko ye. O le fa pe o ko, o le ele me mo le ia fish. E o le ia. Ko ke lo le mo le ia. Bo fa ngofia ka fa mo ka mai ia fa pe la po. Mo le remote o le fa le remote. Ngal fa ku ia pe pa isa. E la fa pe o ia like you have no idea. Ke le no. A le ia le. O la su e la su ma ma ka se ia bo. Au fa nga wai le ma se so we don't have the resources. E monitor o mai ai ma pusi ma menge ma mang fede. La le a fa nga ala kwale ya la ku aisa a wala wa fa pe me o fenga ke o kai fia la me ka o sengu ke fo boy ka ses a pe o lo ke I kon ma ke kyo ya au me ava la wa ayo la ava ya sa wala ava ma kwa la ke ko fo fa o nga o la fa pe ka ka ke ko fo kon ma ke au me ava sa wala ava ku yo ruma ya fa ko la wala ala ka la wo kai la ka la wo ke fo ya nga wo ava ku ko yo ruma ya nga ko kwa u me ava kala ofe mai marka wa ngaka ole ava dia ole ava nga mau mele ofe ma le lire mangaku nga le pa ole ava a ko ngo ku mu isa si le o ke fa ko le mere fa pe ka ko ai o menge ka kala ngo ye le ku ya ka ko me mai fa nga drones you know ka mai drones for you yo le drones ke de you don't have to have a license fa ka so drone nga lo fa ka me le drone for you e me la popo e me la ki nga lo ala fa ka me ya la ke fo fo ba man ko ka ko ya e mo ko ka ko sa mo e mo mo le po le la ngo bo le drone se le fa pure e le helicopter por va ri ngas ka ma ile wa vo ya la ke wa o yu ko mo manga le ke ko mo manga e ke le ka sa ka le sami nga fa ale le mai fa mai ya o le wo I yu ko mo manga le va le po bo me nge bo I ke mo se va pe mai ya le la ku le si bo le drones le way ma drones en fainga abel ka ngaka you can sit on the drone and a ngei lo ki liva mo me ole e le McDonald e porque FC de ngei si do bola ko ki liva la ko o ka le drone lo ko binga la e kere ka ku kai la ke ngo fo mai ko lo manga lo fa pe ya lo wa saule le me ala e monitor mai ba pe mai ya lo sa ko ngoi ele ma se do ma fo o ka ko ngava o le ngale o malanga la fiunga le minister. These are the issues. Kusa ua makala kilo ngi usila. Ke no fa penga Oscar ma Amerika. E maka o kia le ola o kangaka le ye. E maka o kia. Ua le fe kangaka e fai ni tulanga fa pea. Ya e ka ua mo se tata tunu. Mo le fa kai le fionga le minsta. Ia mal mamalu fo ola na fai nga malanga. Ia fionga fo suicidia ia po fionga fo purisidi. Le sa fio mai nga feiloa I lava ma suicidia o le customer ni sila ia na o fo ia ngo o kanga ruenga leo nge ia nga feiloa ia ri tari what so man we are living in the world that a lot of the things change e sale mere ka ki loi para ka ko vai ke le va so fuanga re o nga ke aka ke le ropo nga fa ka o ke le ropo le pusinga la ku fare nga sa va le pusi mo le ro o ka mai o mo kwa poko popoko ka ko vai mele ku mai Vietnam ka ko vai mele ku mai Australia na yalong Fanau Samoa e fai o la to mari dio la ko le mele o te renga o mele ko fa ko ka ka ngo ka ri but it happened in front of our eyes o le ku pu ka ko o le ke I ma ko pe fa fa ku pu ya me pero o ke ke because I know it's going to happen e le fai lang o ke o fa pe o le ko fa ma ka la ko a wala ngo si ma ko fa o ka mai ki they change ese la mio fai ese la mio fai ku fa a fo me ngare ko ke vai ngi o ka ko vai o ke le swing o le olanga o ka ko nga wenga fa mangaku makilo ia a puki mai nai fa na nga ki nga inga iwa masinga o ka avele e ki nga iwa masingo e ka wa vea sia o ka mai lo tu lo manava uma le a onga ia wane ka lia e talu korisi
alu le veske ia pere yo fo le veske ai o mai fo ngai sa fa ka ngare esa ia o tero Fanau le ye wa mari di wele a ko ko fu pa. Like I said, I always say this. I always say this. It's a worst nightmare for any parents to bury your own son and your own daughter. Nga you know, e kere I ngofo le fale, whainga ruinga 3-4 jobs. E kere whainga ruinga su e mea, mawale lunch la onga, make sure e ko king, make sure ele jumper, make sure your son and your daughter will go to any school activity. Ah, ala kupu. Makua I mai mauso I fu nei whanau. Kau kere kua, loku whakoi. When we talk about this kind of issue, people said, we had enough, we know that. You don't have to tell us. But it happened right in front of our eyes. Renga kausi. You spend 6-7 days a week whatwhainga ruinga because ke mangao. Ia ola le leila whanau. Le kwa wai me, le kwa kwa sui ala langi, le ngaka ngā whafu. And even in Samoa. Kako se mai le malema tau. Puia kako mai, ia, tolu tau sanga, isi alo Samoa, o le keisi lea, sa laku ngā luinga whawai kaimi, koru kau sanga, plus, ia, ngā overstay, isi alo leo lea tunu I Euskaria. Ia, mo whaifo I al ko oruo siana mana me Samoa. Ngā maila kako news le, ia whiunga ia amisene. Ia, ngā whainau whamsingonga, aisa isi sol kula whonga la kariria, a mo whaifo isi onga ko orua I o, ia po mai tanga fo ila son ko orua. O le me maria, ia overstay ale alo lea. Aisa unga le unga le whamsingonga, no conviction, no whare pui pui, ai whau kua le court. E ale whai training, me whai a training a whapeo, o eke mai kaika whai le anchor management course. And then a lot of things le kupu, ai umai whonga, I encourage pe whai ei, le kon masinga, sau e palai lunga pi a polonga permanent resident. Ia, ai sana kupi, so le case lea. Ia, o le wingo lau tala fo lele, e kaina fulai ka case ai, o le walaki ai. Ia, a whapea lo wo whailo ai ngai ngā. Ia ku urol mea ngā ole, a urko e whai ngā no whawhika au ia wai. E renga se mea le ma wai, a me siri. Ia, manuia lo wha moi moi. Ia, ka ko mea I mai, wha moi moi a wedding kongi, so rea rewa misi e koe wha ala kai awai re kai masing fo. O le, te siring kako amaka mai, kako moi po walawa. Ia le mau alta to lima se lau wal job. Ia fa pekele I like kako like. Ia o mi fo lau like ia no e pule ha oi te le fo sia. A fa pele te mai mo le lima se lau wal valu ai a le kele I like. Ia o mi lau like I put up a share if you share our program. That's the bonus. That's the bonus for me, but it's up to you. Pule lava oi. Ele fa tonua fo ele mata. Ia pele ia ina fo ele mata pia mana ia. Wa yengi se fia Facebook but they don't want to share. Loka fa. O la kako o media. E pule o lo finanga. Fa maka e kakau o nga fa au pere mere o le si I o tangata I tono le pasi sa. Mo se mena sto finanga lo. So kilo fo ia u ia wala ngai. O maka upu fa penge e male ali. Ai pule lava tangata ia. You know it's up to you. It's e le ia se finanga lo si se. Se lina si osi fa talo fa atu. Joseph Trevor fa tai mafuta mai. Ya, o ka koe whai ama, ole fasik. Ya, ngā wala ko fasik. Sia, mangan kofi ngar so, le ale farm up le, Reno, malo Reno, kai Reno mawhata mai. Wha amata, e ta tau pia ona wha wau, le mai moa mai o nai, le si o nai o tato tangata I tono le pasi pe pua kaunga lava. I can only share your live if only Facebook users. Oh yeah, that's okay. Don't worry about it. You can always share for you ngale o mele patena, but don't worry. It's okay. I want to put it for piang of it's not a must. Thank you so much wala balau like wala nga. So, orere kari message po le kako afoi. To fina ngalo. Ia ele o se mata upu foi fa pe ore kako vevesi ai mo fai faringa. Nga nga ka o ma fau. You know, if you think about it, e ka ke arofa na au fai pisinisi sa mo mga kore pasi. Ia pasi la popo ia e tolu pasese.
o ke re mga fa kusa fua ku u fa fu ya Samoa. It's a no for me, for my lesson, a no for me. There are not enough buses in Samoa, Maria Ale, for me, they lava bus, Marefi, Nangalo, or Maria Ale. See, or the mere manga yarkaku faso, or the mana yo finangalo, de family Maria, they lava bus, which is out. Ya, afa pela e saure pasi, en al pauno pasi se sarsi. Ya, o lo winga e fai, o le officiri, or mana yo fa tu manatu. Someone please come and pick me up on the other from Kauai is difficult. Not for me. Happy birthday, more passes were double. Yeah, mangaya, it's no longer necessary to carry. Mangaya kene fina pe na su an o ko uma nga mamalu lem. La vakula lo vai vai nga. O lo vai vai nga. I wonder if I say si wa peang of a maya to fina ngalo. It would be no, but we can't be big and make do with what we have available in Samoa public transport. My finangalo Maria Ale. Yes, of course, mangaya. See, this is the for my Edwin, and I love this. O finangalo e mayo latinu. It's really no passenger should be carry another passenger back. Yeah, mangaya. La bakula la dua sengi ya bangai bangai ya maku fi ngalo whatever le Fanau manongi no your honor ana ma an o ana mata ya la bakula ya dua sengi ya ngau se kal ngoanga ide o se mbea fu la ka ku vivi si po ye manga ya nga bangaku o la le ko nga bere fa ku se fa fu pe ngo fa ko le fa ku sa fa fu sa mo ai o le mea mua mua lava kola ukala. O le saunga le mu. O le safety. O le safety. O la uhawa aia au ia le safety. E peye maari e. Ai le maari e. Le mea fo le o le sau o kako si ipasi uma. O le sau warka ngaka. Sau warka ngaka ke le maasangi e. Ai sau supa kako mai si ia lele. Si oe, sau kenki ki a onga le si mga kuala. Makako lo mal fa fita uri le menga kupu yasola even le o mal kaminge o le sawar ke kikia o ngasi i runga o le sika makala vopo se sika maro le ai ma se mea fo le like no mo ya ka ko ya kol plus one mo si ya le la ma mo mai paisi paisi mo fa ko paisi para la va tsola uya nganga e ka kere fa ye inkula fongo ai lo ta tsonunga ele ka ko kupu ona le mafuanga o ke lo fala foi pasi ai no o pasi ele lava sa o le ai o fa fita uri dia o le sefe o le safety ya ele sefe mo tanga uma maybe en fai o kuku wa o ka ko pasi ni usila en fai ku pe fo pasi usila e ile kuku ai overlo la nga ele malo si angole pasi ma ko foi la o lori e ka uma ai lungo le pepore lori le mama fai ka nga ave le lori le mafa ka nga lori o se le o lo tonu ia ia ka ko le faingo ka ko pasila ia wa te fo pasi ka ko kuila ai ka mai pasi foi ku sai ngi amene pasi e fuar ma mafa wa sa lunga e o le pasi e fa pa e fa si pepa mai si pepa le spiko e ka o mai e le fa ingo ka fainga ave le pasi pe fo pasi tatu sa mo ka o mai mal ma mafa e ma fainga ka o ave le pasi ka o mai mara fainga fa pe pasi le nga ka mai kia onga e ka o mai fa ingo ka mai kia onga ngofo ma ka mai kia onga kuku afa pia o le pasi foi dele e ka mai foi la fa ingo kanga kanga ngofu ia pe ale what do you think le la ko nga ku kala dia ia mangingo ila uia le melo fa koi atisa o ke ko manga ko kupu I know le mero le kupe le lavo resources o se wa fingi na o se wa fingi pele lo loko ku wala nga pia sa usi mai o nga bo ko fang pia pe fa fang pia ngara kwaris ka nga kay pia ka aka ala RCA ka penga ng fa pia sa fa fang pia ale wa masio tora le si ai ar ka nga kare fa kwa kala mer fa pui because ele fa yang vetting we have no idea afa per pase sa fa ka kulo o pase le fanga you have no idea maybe you know that person but ele fa ni background ka nga kangi
O isi pasi e whia i kanga ka kala mai mo fia. Nga rapist. The rapist. Le nga kala mai whai pui sa wingu mai a pia. A leo sa ken kiki a onga. A ken kiki a onga lea. E le nga ka nga ken kiki a onga o roa fingi. So, koso mai kongur ka kuma ka upu. E ke manga o. E si i roa fingi lea e se kanga ka wa lai kupu. Se wa fingi le fukas furu rua tau sanga whakoa e korisi. Ka lu, lai mua mua. A sau si i ele o ngā fo i le ka koro umal me le mawhau le. E ke manga o si. Or otherwise, sa waringe ka ngaka si i mai mase ofu ngaka aka aya pia sau si ia oi because mai supoka ko si ai. O le winga o loke i loa kau ke mai e, but o la point nga. I don't want, a mai sia me o whaingo whanga. Ko ye me kau ke choke kai wha pia mai. O ia la kua mo wela ka kenge, you know, we know that. E o le akula o kenge o kua wa o le sia. A fia ke le si kenge kau ke loa o le mea ngā le choke. But when it comes to whanga wa onga, kasi le whaafika au, le kupu. Man ko foi pasa ka kukua. You have no idea. Mo ko ke ngu. Le o siau pele, o siau kama kengi. Wha pele pele lo loko. Ai vaku si e se ka ngaka fu lele a mio leanga. Mo le mea mo ia, no fa ko se lo karsa o. E a mio leanga. Se ka ngaka lai ngofo lai, wa lai ka nganga ingu pi e kongo pas. E ngasi ia le ima se si. Ole awala there. I don't have to explain more, and that's the reason why. O disagree e ngai kai. Pe awa kaunga sui, awar koe si, maia kuku, but awar koe si, e pe si fui. A si ian makua ia lang kamba. O oe aro wa finge ro wa karisi e oe, po oe marau ko rua. O ngisi me fo ia lo kasi i fo i dede. Ia kake alo whaingai whai pasi wa pio extra ia wai. Ia arkula fonga ia leo leo koru koru, and plus, ia a ovala, ia o le meanga nga rengo fisida, ai le whapio o mga koe sao. Ka are si as, le si kangaka i le aso a koa, sau a maringi o fuwai wha are kong sau si irunga o ka vai. Pea koe fo. Ia, e maa ngai ia fia ile au so e kenge. Wa pio le meren ka koka, mai fo e si e mo sia ka kenge o le, kau ke lo le meanga o le joke. Ai kere mga a kupu, e mga o e alwe, le joke ai fo i le oi, ai kere mga o e o le i se siro wa fingi. See? If we look at like e lua side of the coin, e kau ke kala ngoa fo le, mga nga me, ia mai fo si nga me o maru rua yo si. Ai kere mga ola, e mga nga yo mga ku. Ai kere mga ola e si e se wa finge i, e mai sia whanga o kingi. E maru rua si e se wa finge kingi. Ma sia au kama kingi. I lunga o vai o les kangaka, you have no idea. Kangaka rea, kala mai fa pui pui. O kangaka rea, le amio rea ngai, ba is kangaka fio nga o loko, am ko amio rea ngai. Ai ua kupu soo i rungo pasi. Ua tupu soo i rungo pasi. So ia ke au ia. Maybe it's something that maybe ko kilo luma ngai. E ka awar kupe mo au fai pisinisi ngai kamari e fai al pasi. A siri akun ka ua. La nga kasi rea mea wa kele Fanau Aoga e piu sa i rungo pasi. But they can't speak out. E le fai nga kupu ia ke. Pe anga o whaku ko ngala vea le mere i rungo pasi. Ioi. Ngala vea le mere i rungo pasi. Nga si ia o whawhawhingi. Ar ka ngaka mkua alo kua. Ioi. Ia kere whamakala kua. Lau ke rai kiki. Alo ke si i rungo ka ngaka. Ai makua la e alu ala pasi alo ke moi. Ar ka ngaka alo ke si i e. E ilanga mere anga mwhaikia. Alo ke fefe. O le e whai lau kala po kwa uia 2 years 3 nga. O kere ka ua i o mako kere ka ua. Ar ka ngaka le. Wa take advantage e kia. Ar ka ngaka ka maroa. O whawhawhingi. Whawhawhingi ka maroa. Lau ke si i ai. I rungo le pasi. Ioi. E iei fo le aso. Ngau si iei fo le whawhingi. Mo ia lau kala. E iei fo le aso ngau si iei fo le whawhingi i rungo le pasi. Mangkua ki sama ia pio ke alu kua. Ngau si iei fo le whawhingi. Nga apiu sai fo ia le kakare i rungo le pasi. So le ala wa lewa wo makua aru wana toka pe aure ai whioki e ponga agua. Leo ke whai aku. Le kaimingei. A whapela a lai whai au joke for whapela. It's okay, you know, money side and things like that. It's okay. What about if your daughter le abuse ia ele fai sau fa longa because ele ia skam kike sau ka unyo ma ko me ia bangaka ia ngaka and then move on with their life. Lucky I was strong enough. Okay de ke ai pero alo ke si ka ngaka le fa finge mar finge go si man ko ke sa mo fa se la okay a onga ia pia every single day tika mai o ko a onga vai moso sau de pasi wa onga ma sau de pasi
pasi e la le fanga apia pupurunga pasi so le mea ngara ufa koi we all have different views ai o lo fa pe ro ma fo okay maybe ro mo makua am mature enough ya le fo wo fa ile o wi wo kele viewers e va ko ka upuria because if I did it if I penga le ma fa ngo ka ka lo fefe so imagine how many people maybe some of you they can mai mo mai sa kupu ya ai ko ia ile kala pole ka ka ngo jokes for even pe se ma ngai mo la kenge yes of course if we look from that angle but if you look at your daughter le va kusi ka malo ko fong pia fa fong pia re si mai a sa pa si pia ka ya sa so imagine ko nga me pinga is that worth it because we don't have the resources is that worth it because you know power me yo kwa ya ka ko se emblem ka ku ka ko fa ki u the only reason why I go just brace my own, you know, if I go for lo we are lo saying yeah, and I thought man ito finangalo. You know, it's our teamwork. O sa mo move iluma. May siya na ifa na wa. Ang ko ba mo kini fa fikaw. So many things, so many ways and sa work ya por fa le nga makalipi. Fa na wa nga. Pa nga wa nga. Ya ai ka ko pasin ka ko dis ka ko ori. So pasi lua pasi mare wai ku la sore. O fa ko ke lo ka ko ori sore ai. U o ke va ko to tele o tole mai mo mai. Ar ke fo ka ko ori o pasi mare wai ku la ka ko. U laua lunga ile inkangeki sa mo. Everybody talks about the wolf. Mga kua foi. Mo fa fien ka ko kala ngoma le wafu le na pena mention. Ele fionga le ri palmia. Ilanga malanga I toke lau. O le fo lau ko e mention le palmia le la tal noanga ma le palmia New Zealand. Le wafu mo le va a toke lau. Se o le mangingo yo le mea pa fa ngofi. Mo ka ko kala ngoso oi. Awa. La ka ngoko e vaku. Ia toe a kiri fo I ngai ni ma fo fango. Ole over my swim video na le wo wale kala kusa every single year ole tupe ko kongi le va ale aka ko toke lau I ia pia le wafu maka ku looking at around 10 millions a year nga ole paka le va nga ole sa le va toke lau e load unload I se full million na so ma ngai e fina ngalo isi na yuso pe vola nga ba fiu tama le ele a ko va ai va pipi ma Mariam vai ko ela e story le loka kire ko kala wa fiu fa makala o toke la wa msambo e kasi pa wanga la bia kala fa au ke mai au ke fa no kala kanga o fa ka so anyways o le wafu dia e ele ta o le maka upu dia ona o le wafu dia ele fa pe nga le wafu nga le ku ngu le nga u pe ngi sida a fa ile fa le o le wafu o se wafu maybe ele lo who knows po se extension o se me foi dele e me le va ka ko wai le fa penga aka ulo le wafu le o le proposal ia o proposal malo to ke lau se I so sari fo I se va asio ka ko o to ke lau ngai ka ko ainga ai a fa pe se full miliona pe fai em sa boa le o kala ngwa ka mo fai ni sila pe fai ni sila o le malo to ke lau they will still pay that money I le malo sa boa a o le wafu dia e le fa pe 24 hours o ko le va to ke lau e ka kaunga mga kua o aso la sa ile va asawa mai sala fai sau ya pia do you guys remember that nga ile va asawa mai sala fai sau ya pia nga ile va asau sa o mai kukuila sau ia pia ko ya ru ya ka ko sala fai o ke le lola pe work pe e se mafu anga valento ta ofi fai nga malanga nga o le fo e ta to ba le ai let's talk about the wafu se ka kia ia o ko ia mai fai kala ia nga meri manga isi so to ke le fia I upura lafu ka ngaka sa le ya so e ke le mama ku pe ngai ka ko ai to ke la ngai au ko a le wafu a ku pu le a wafu e isi va ai ese mai e ma fai fai ku po a la ku le va man ku a ku le man wa sa mo e le fai ka ku sal masinga e le ma fai ku a fa pera isi wafu a pe mo pa se lai ku mulo le wafu
fa nga lo tatu va le we fa ngofi ia ngai mea pisa kelo I'm so proud on mano o toke lau kelo mengo kuskusia unique ai toke lau from the whole entire world. No airport, no snake. E kele mo se snake ko lau. Kusa le toke lau mangi usila. O Samoa e mau wale ngaka i Samoa. Yes, e mau wale ngaka i Samoa. E kele mo se snake i kongo toke lau. E kele mau pe ungi usila. Pawa leo la kungu unge le saufen e kere mo se ngaka ungi usila. Pe ke alu ko ngava kere mo se ngaka. Le se taika, le se lionga, le se mea. Ko ke roko o mangu i toke lau. Mang felele. E iai fo i mangu e mau e toke lau. E le mau e isia kungu o lau lang. Ai a kuva ai la ai o toke lau e fai le mangu. Walanga e ile wha ngoka ngā toke lau e le mangu le ka. O le kele i o meo ke fia sea i le maro toke lau. Le ai o rawa i ka avale penga le lua e ka avale o taina ngu wa ingai ka avale fo i. Ai le ai ia mangisi mea. E le ai ngi supermarketi. E le ai ngi makeki pe ore. Toke lau, it's very unique. O le makeki o le ainga, e whalo roa ngai ainga fo i. E le kasi whalo roa ngu. So, ai aku mai mea kau kupe. O le mangu i e kako. Seo ki ngā wa levanga meri mai ngai use ia ule whanua noa. O ke whanua ngoi fo. Le so ngā whai pia wha pia. Ako wa aingi su wafa makala anga. Ia, o ia fiu. Kango fiu e kala. Mari ngā whoka te musu kala ngoi e mea. So le, o Pasifika umai ainga. E o ia konga e o ia fiki aka korkus pa ia. Orkus ia whaaringa. Orkus ia whaaringa. Orkus ia whaaringa fa mai ione. Sa ore moto pātamo. Ile aso tele o le ri. Lengwa mai ngā apea o le ngaka mō vai ia. A ngiro ili pu e fiku. E ka o le mea ngaka o mai na Asia. Ai ako vai kala anga o ngi usila mar kala anga maori ka utanga loa rangi. O Hawaii. Ako vai ngi o ka ko Samoa ka loa rangi. Ka loa rangi. Le langi fio ka loa rangi. A ka ko e migrate mai mai na Asia. E ka ko mai le mai. E kasi ala ka ko. Me sero ai. Nga pawale me o kei roto ke la we have a very close connection. Me kau le Jean. Ia mga i kako inga konga, rotuma, tu valu. Ia ai ku ia le kau fai danga e makanga. E makanga. Yo foi atu da epa ma. Ese le makanga. O ke mai foi mau ia. Langa ile ongi mea ie fai se sa moe ma mau se kofa. Se furu milionga nga ore wafu. E fa fea fa kau mai e wak. Fa fea container umai e ave toke lau. Fa fea mea everything e o are kalo fai. E o ai ka peka ngai manguia o male bluebird. Ma mea e o pawale mere ave ko e lau ngari. Alanga ke rea kune i amare se ko e lau ma. A ko toke lau. E sa wale pai loi a whaala. Sa wale markanga pop kanga o. E sa wale male aka. Male fai sua. O si okin fai sua ya kako. A toke lau a sa wale pai lo fai sua. Oh, sorry. Ia nga. Ka ua le fai o kako connection lea. Mga yo kako ainga. Ki ngā ia lo kope o vai e kufu le lo vai. Nga i mo nga fa. Mau o ai le mea kau. So e kere ma mau al kupe ale toke lau e kasi. Nei o tato usutu. E kere a kuranga kupe le alu le maru sa mo. Ngai ro deska nga kare fai tio. Honesta. E fai o kupe ngi usila. A mea kusipa ia o loku o fale a onga. O kere iro. Faku fo inga irika nga ngofu malau mai lo toke lau ai popo le si vai ka. Ki nga lile mama ka nga poro ka. Langa fo yo e yo nephew mo nises e afa toke lau. Fa nga bolo ko finge. O le history a ko toke lau. Ma ko yo mara le. Le kelo me fo ie le mana ia. Be ako fai popo pua. E milion ia. Ele ke ato ke lau feika ngi toke lau fa pe mai lo la fa sanga mai io mai ifiki. Yang ai lo le ka ave lo ifiki fu milion ngare. Ala la me ku pia ka ko. E sauna o ele ke fai mai ku pua a kong fu milion. Nga ole wafu. A fa fair contribution. Ele se penka ko ela. Toke lau have no university. They don't have a bank. Not even a bank. O ku pe uman malo ko ela. We bank is amo. Fale tu pe umba ngai sa mo ngai pen kai kupe umar kalor kupe malo toke lau ngai pen sa mo. A fangi mea. E reingi machine toke lau have no ATM the meho ATM machine. E kere fanga fanga e fa nga umai sa mo kupe. Toke lau ele fa ngangi kupe. E fa kau de alofa.
e ke la ku maybe little bit e la ku fa ko mena pa ingu me o ku pe umai fa nga sa mo ke sa mo ba ba le se se ngon me o ringo fa ngo ngo ele to tele o la tu e fa ye me ah yeah but anyways ole kalanga ile me de bo va ko sorry le ako ke le mele mai bo ya ka ko be ku de sa ko ah ole o ngole haru pe dungo ka ko nampa ya la haru ka ko since 2021 le tau sanga dua filu tasi you know for me as a Samoan live overseas yeah o se Samoa you know wa fa solo le road show le fast o le fa solo ka ko road show na matoi o la ngona ai le fa noa noa o se tangata Samoa you know o le mea o fa ngo ai ina ako sila le roa filu tasi ko i ki ar kele o kako moku kele sa la fai o le upu lava le ngā mai and you know o ke le fa peo ke disappointed but I feel like o sua vai o le mele o te tau fa no no le mele a mai so o le awari ia like ia o ke le fa ngo ai I am fainga ko fa le unga I'm sick and tired of this kind of attitude that some of our people, especially now, people can easily use the internet. You can post your opinion and you know, be wasala lau aku. Ai le lua afe lua tasi sa moa. Sa o fa apea la vau. Wa so or swa vai sa la fai. Wa so or swa vai i tu mua. Ai ngō fa asole lua afe lua tasi. E la ngona e lo fa noa noa. O kere kusia lima tu la epa. O kere kusia sisi kua. I kua. Wa ono se furu man tupu tau sanga talu ni tuto ta Samoa. Lua se fa se furu tau sanga le tapipi. Lua se furu man tupu tau sanga o pali mietu la epa. O kere o fakula e faleanga. A o le fa noa noa i le vai ele anganga. E alaku le roadshow. Ko i kiki ale se ngu e pese mai. E mai le mako vai. E le yo o mele vai ya mako. Po ia. Nga o ai kwa ya le paka ya mako ya le paka. I sa musu. Le nga fai le roadshow. Nga mai ala kala yao. Ele i o se vai mama. A leo mai tala noa. O leo waka mai. E o mai kala ngoa i ngā ruenga. Leo wako kuru fale mai in kala ngoa. O leo wako kuru fale fa masingo in kala ngoa. O leo wa. Sau fai sa mo le 1.3 wa 1.2 billion. Ai kalafu. A leo mai kala ngoa whapia. A leo. Ele i so o le fai sa moa. So se atu nuku lava le longa foundation. Longa whako i le mele ya o ngā whangau. E ka kaunga access uma every single citizen of Samoa i le meka o sua vai le lei. Sua vai le lei. O le winga lau tala. Ngā o maunga ia tātoi maunga le ngatula i mele fionga le sui pāle mia fo i atuala, le fionga i atuala. O maunga. Whako aho o le sua vai uka i maunga masamala uru. Se sua vai, i no e kangi u uro roko. Leanga o le basic. This is the first thing e mga o mia so se tangata soifu o sua vai. E kere aia rea, e kere aia le paua, e kere aia le inka ngiki, e kere aia ni whare apa, kurou, e kere aia ni ka avale mangia. O lou o langa ia so uma. It doesn't really matter if you don't have an internet connection. Doesn't really matter if you have anything. Your body and any human being, the only thing that we all need every single day, ole water. O sua vai. E pe ia wore, ni siri maka marka kola, i vari are alua ori. Oi, e pe are, ole kuka wa e kware mau marka kongu mire nui. O sua vai. A le lau ka ua kua i e tu maro ia lau te manatua, o lo kwhai a koi. O ke mā, ka mō. Le ka la i o Samoa lea, lau le vā lea, lau le maki vaelo. Fo mai, lau maki vaelo.
ai ka ko vai ya maunga tu lo le tu malo langa o kere mala mala ma kere vai vai nga anga le kura i male fast lenga vidi male vai yuka a kura i me tuala pori fasio esa sui pale mia wako ako fo ke lo o ke ngofu e o ngu ke o ke ngofu mo langa wa nga nga ile mako pai pai farse la nga ile mako pai pa anga ka e ale mako ke lo mako mo ke ku vai e ile kangi ale mako au roku mako roku popi a o la nga sio ki le vai mo ke mai e ku vai uma ai ngol mako ngu ile kangi le lo ai hau fo inga wo le ya se vai le kangi e mo ke o ku ale vai le vai de o singa por vai du wa ka u ya ma ko vai du por vai o singa a e amo mai au pake ke vai ko o ke masalo e le luas fun mingu ke sa vali mai ko o ke masalo e sa vali mai ko you looking at around maybe 45 minutes e ke sa vali mai le vai malau a venga le fo ko e o mai mai au kiri so ole o lo fa no no anga le mare le mo mesto fine ya Maria Ali yes sa o le titolo wa ma lo fa tonso po anga Fritz ma lo o le lau ke va ku ya le o ki mai nui ia ngo volai ke vai ya sola au si o kre vai so re ku wa ku lo wa unga e ho arka ele e ke aro e ka ele kwa le vai ku lo wa aki mai vai fo ia mai bo vai wa a fa pela ia ka pungi o pairo le a fa pe pairo fo ile in ka pungi oh so e peila sa vale o tisa i nunga e sa fo de fa ke wa ai o mai ia a le fa ko le lua fe lo kasi fa ko a lo ingai sorry ele iso or pai pai sa mo even ya ma ko ki avea no ki avea pa sa musu o le vai parpala o le winga la tala fa kai fa nga malo fa kai fa nga malo o tona le fa nga malo al ka ko he cha pipi ma fa nga malo ko nga fa kai i nga fo vai ka fa kai e le fa pe tu si le lima o ke ko fa alunga o ko e pisa mai se swa vai I don't care pe ingi mori I don't care pe ingi ka ngeki connectivity I don't care about that the only thing okay e alo lo ma fa e ia swa vai Nanga fo yo le basic lea every single day vai ka mafa o ka nga mea e ko o le mea ka e ke fo i mai lai kwa le vai du e ke o sa vari dungo o la sa vari dungo bona pefu e pe ke ka ele e fai o lo wafu mai mau pai lo vai ya e ke ko o mai luma e pe ke ka ele fai o lo wafu pal palau vai i le fai ka lo ranga ia sankara i mai la nga mea fa kai do ku mai e o ya sa singa ku lo pa ia foi a wale le ka ko ku maro ngai fo mongo ko o le fa ko ai usa singa se me ka o se vai mangalo a le mega i sa singa o le vai mai le ala wala ku lo tu la e mele la au le mari e tua o langa miki le o langa miki le a le mo fa ku nga fa mai ku le pa fa me wala uma ku pe milion nga ya se le ka fo le fa fe kai bo ka uma fa si o ko ku maro e o ngai ka ko ai sala fai e ka ro se fu isi po per pai pa e le ka ka ku pu ia bia ai fa fe kai ka ko ke le kusi de lima ai o nga nga fi e fa wa ngai o ngai e fa wa ka au se e le o nga re ke lo mau me bo e ke le ka ko vai ka fi a wa ye special need for our our parents e po le ar ka work e ka work ke lo me o vai ka fi na wala ku rin ka ngeki ia lua fi markaso pese o le school la connectivity e kala ngua mai e mala mala ka ko e le ma fai ngaola computer pa le sea connectivity a fa pe fo ia o le local area network le unga e ola nga ko ai le ola ele se ko ele se inka ngeki a wa ele se ka manga nga sa fo mai nga ka mai ya whatever me quiero eso ku sa pere sin kan ke ola computer e ko ngeki ya algo ai lunga Facebook pa ko ya me fai nga lunga Facebook pa le sin ka ngeki ba vai ar ka mai e sa mo le ko nga me le kala ngo SMPH o le o school net school o la fa pe ala ko o la computer o foi le kongeki fo me le o school net se le ai there is no connectivity o ke le pe fa in kangeki e fa nga ola local area network without the internet and even if they connect on the internet e kongeki lava but in a different level mo fa nga ku fa ai ko pe pese mangi e nga le fa mai to rupe
Nga le ako ku mare TV le ola ku mar computer e ola nga ka kwa ele ai se a connectivity o ki le service o ki le ia nga fai ako fa pe nga lo fa tai bo me ai o ke mangu ia pe foi o chou se am ia ka ko le fu ka ko mai am ia a si ka ko ku mo so vai a ola fia se o tatou atu nuu mana i o tatou ainga ola fia foi tatou le fafo ke ioi le fai ngofie o ka koe fai ngā ruenga papenga ia sa moa tutuila manua to ke lau fiki makonga a ola fia ngai o ka ko ainga ia ka mo le pai pole fa ko ia o ka ko ngu ia ola ia vai kafe ku em fai anga a le bingo la kala o le kala ngoma le o su fia kausanga ia le pere vai feo ai ka vale le maro ai McDonald a le ro ko ngiki le vai lai vai la ko ki pai vai la ngai le fa pe a le vale po e mo e ka ko vai kafe ia ai le ko fa pe ko kusa a o vai kafe ma ko ki avia la ko sa o e so ia filemoni filemoni le ko ki avia o le uso la le na ko e ngo ka fa pe fa pu ma ma ba mai o le uso yo pu e pola kari fo mo rupe kielo ka masilo makuarunga o asola a ka muri ngela bori ia e mo ke ola mo fango ngoka mo ke lama ula le po ko ke lo sa mo la ka sa o la u experience le ke masalo to tele o tole mai mo mai e ko ke yo e lama ile vai kafe o ma ko ki avia o le amakanga o ki avia vai kafe e wa kwa ka war fa mo ki avia e vai e kelo le vai kafe mo ya kele vai kafe ki avia o le la fe la kala le me a ma ko ngi mo ke fango ka le po e mo ke oi vai kafe ke lo ama ko mal mori pensi mal mori wila fa ko o va ai le mere ke la kunga e papa ngalo la ko mal fanga ula o sia ke me ko kwa u mele ula ku ko mele ula ku pingi la ko mo file mo ngi le menga yes o ke lo le ho chao le e ki grey e ma liu fo ia a sa ula ka mare malang ka mai pa e lo ria a e pe yo le milion ia le mai fo yo hula ngi le mo wa e le mo ho chao le fe lo ko o ke va ai ai mo le kunga ke vai e ke la ku e ki ko mo ri wa fo lo ko mo ke reiro e ki ko mo ri ke vai e ke kau ko kunga ai man ko nga va o wa ya lu nga yu ka first time for ila we experience le mea e o ko le mamalu le mai mo mai e ke le ia lu e fa ni mero fa ya ko e ke aru sa mo e ki mo ri ko ke foi le ko ke la ula le po ke le mare kunga a o foi lai kai ka kai fari ia mo se asa alo fa sa o ai esa mo ri ai alu ke la mai kai la makipi de po fai sa mo ri lo bo ke le mo ri le ai alu ke la makipi you don't need any experience ngal fa makalo sa pelu tu ro fa fonga la tu malau mo ri malau aku nga e oso kwa pe ola fea lo nga sami even ya pia funga lei maka uku buringu nga lo lako malam ka wila nga le kia i dalo ma lo si lei malau sa peru per kai le mea sea o inga ke vai mon me ke lako u ma le sea e ke lako ke vai mon no le ia le ia fore ke lako mo mo le ia singa mo e ke lako lo per kai nga mo fa mo nga lo le mea fa mai wa makikiwa se fa kai kai ia mea e mangui ai ia o manatu ia wala vale o ri mo ngi po wa ko kiki a o le dua i kula ma fa i kula ia mana foi bo le vale fiafi le tapo inga foi a se tato tru yo gisi kami ia la kwar kala ngo ko ba ngo a mo le tu fa tai tele la ia tu pu foi mai e o se tato tru o le nga fa ka ia ke ia ele o ringi al tu fa funga ia o ia ngi ka fa ka wa ai ko ke mai bo mai ai ma fa va no tu tai mi to te mai bo mai a mai se lava le tapo inga na yo tato tu a ma tu ke le foi sunga fa fe ngai ia ela ngonga ia le nganga loko mo bolalo mana tua ia o nga maka mai lava ka ko fo i tu lau ele o se ku lau fa sa lau mai ko sina fia ia o fai foi ma fia ngai ro loko ba nga fa kula o kala ia o la fa pia o ko pelo la kala lo fa ko ke alo ke travel and what happened happened this year ia o ngole o le va no ia kilo ia le ma ke ki o ngai mea ia nga sa wa mai fa se la lo fa ko wa mo vai ngala maula le wo kilo ai e wa kele i makangaka even the students from overseas ngam le pelang fa ko i o le foi ko la la ya e ka pu le ola le lo fo le ko fa kai ko lang lang fa kai foi
ia si kai me ngel mangaku ia una ma fo lo ka fa ka wa o ile ma mala tunu wa fa va ngor ko kai me ko ke mai mo mai iso kai ka fa ka wa ia fa ma ngalo se ale o mo ba ngon lepo ia pa fa pe wole tau tamari ila usila mai mo fo ia e poto al tau tai ale a toi o na sa ka ko fa nga ia pe ka u se po kala me po se ka ko kal ngoanga fa nga o ia mbole atu fa tai la lango ia ai e aso aso ko vai maru poenga ya nei tai yo mana tu le vale fia fi ola fu wa ole si vai ngole tu ya ko ke le lava la ngi usila ma uskaria na le lava mai mo ba ya man wi nga wi nga fe nga ye ma so ta tu atu nu la so ta yao man wi foi fai nga ma ro rongo nei po man wi nga wi nga ya ko le ko ke fai nga wi nga ya la foi ya ka la foi le ya ka ko ye ka ko mo ya lo fa te la tu mo to fa sai mai mo mai ka ko fe lo ka ya ya mo le toi lo to so fu am so wola ya ile lo fo male anga le yo le to terminate ya ka ki have a good night, God bless, so far so far.